Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki Burubura sema mai ngai wase yani Onko na Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata mai Ke
Totokana I tawi sere o arto mai ve wakamaro taki te koe ani ndalawi tiko kina na nonde wasining on Vata and ya kawi benaka ni wuke lulu and then daine ka rusanga vulka diuni singa ni vulo November au ve kinda waki tali tiko ani ve ngana vuno ni sema tiko me kina and ya kawi benaka ni kua singa levu ni kua mataka ni kua se mbongi levu ve kimdo mai ngilandi ndombula benaka no itaka ni oni mbula benaka tiko no itaka talanga ni tosa benaka tiko na kena garavi na ve tawi kia de sare garavi tiko and singa levu benaka ni kua to toka tunan raki wiki to and tomba levu ngo San Francisco ka nui taki ni to toka talitunga nan raki and weba no e so o ni seama tiko mai kina ndawe rongo din domo tiko kina and nonde wasining on Vata and e kawi benaka ni kua sura tika mnime and na we toma ni tiko ani and nonda prokaramo and e kawi ni kua singa buke lulu ndau singa na maki tiko se kawi na maki wiki to and radio Bula Duavata ka wakatela kina vunga wiki o mani o ni ndau wakamuria buli mai na nito prokaramo na wata ngoia ni ndau sivi na vai na tinika 5 miniti ndau rongo di tiko kina na tosa ni ngauna me waka ndau wenga rabi tiko ani kina o siti veni ratorala libu sarana i tala noa makawa ka rao ninda sematiki ande ani kina ka rao nina waka imbale kina waka liabu e sona ka kanda senga tu ninda ndau kila koe ake tondo visureti ani kina moni sema mai ke wakao ninda udalata na ve porokaramo i so endo waka tangitaki ani se rongo tiko ani ana nonda wasiningo no vatongo senga na lenga ningai siko vatungai ani na radio Bula Duavata YouTube channel do limbi tiko kina na ve porokaramo ke sara ando me rongo tiko ani and nonde wasiningo na sena nonda vata vatongo na radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata tiko mai sema ni dava ngai nom ni tuba tiko and e kavi ni kua au ni taka ni na tiki ni tuba ngori ka lutua talitunga ni tavi e ngarawi tiko e nei kawi ni kua na vi sere ke sara na wakatangi taki tiko ani kanda na mai o sea Vata tiko e na nonde wasiningo na vatongo me na tosa venaka tu kina na vengaravi e nei kawi venaka ni kua no mani to kaningo una buninda kua sa sivitongo na tolu e na tinika tolu na miniti ke wakao ni senga i sema vau mai ni mbula ni mata venaka mai ke reitunga ke raunio ninge wa sea toka ngai ani na nonda Vata vatongo ndua share ndona like, follow us, ka wakatelanga kina na YouTube channel, ke raunio ninguém do subscribe to kina, dona vivo ke levoia. Wakambula tukane vi kumni ke de sarna turanga na marama na ita. Rausota tu na senda na sauda, sana wa.
senda na sauda sana wada bala. Ooh la la, ooh la la, ooh la la, naita. Vendres sungani mbulungani kuwa sana wada bala. Duri mai naita. Oi kangona tamatanganga. Daruyando atale mana. Ngana bilo sinai. Kuani lenga senda. Munde na langi mai na leva. Au kilani kotera. Ngai malala ngai dai. Ooh la la, ooh la la, ooh la la, ooh la la, naita. Rau sota tu na senda na sauda sana wada bala. Ooh la la, ooh la la, ooh la la, naita. Vendres sungani mbulungani kuwa sana wada bala. Ooh la la, ooh la la, ooh la la, ooh la la, naita. Rau sota tu na senda na sauda sana wada bala.
levo ni nondo so enda sa senga sarangan nikla na dapo menda baka talo taka buka sing levo taka sa baka kapita ne ka koni lo malenga sa tipin dono munua e rauni buka dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa California na be matangali kaka na tipgina me baka na karitoa waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bayangani ka ng gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gay baka loka tabio ka kena kozlo surua Otat ni, kailan ko bata na kaya ng pie ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E raw sarang ano direct message virto, giri nga kina vitu sa iba vitu, tolo dio tolo, duon limono, se, o nga wali sarang ali tumiko may nanomota, e na dio maluma, Billy Street, o yan e Santa Rosa, California. E raw talang ani rito ulit dilibot na kaya na kaya mukatalo wasing lebo sa mga kabin, yan may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Kasar nga. Paniray na tokongo at kanay-ray-ray. Dua nga na rukun ibu ni kau, at dua bayram ng tingit taki, o Reverend Aminio Balen Rock. Tama kamay na nung programo baka madawan na toso ni ngauna. Ano ba yung grabe ni City Veni Raturla? Singapog lulu ni Simon na bayan na tinamniti bay kamo ni Amerika. Singapog tuloy mo ni Simon na tinikantuwa at tinanamaniti bay kamo ni Maybiti. Ano ba ito konin ni Divine Group of Companies, Paolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka and a Radio Bula Duavata San Francisco met Kauti, Keda, Vata. Senga dina ni karaw-rawan na daka-daka waka kekiba. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta takatuna bengarabi. O ya ketu na kenda to kakana. Laika na dalo na bisikete na rewa bata na sunbells e tinimbulu makau. O kenda to na senga tikunin raiva se senga ni waka motoka kandau Ren-ren na tutu beto seki. Erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart may Sacramento merto talaveani na nung ni boli-boli. Rawa-rawa sara. Witar-tar ngayani na taliboni diwan dua ono toluwa diwa ono saibarua. Merto wakarotaka katalada may na nung ni boli-boli ena kenagona totolo tuwa. Divine Pacific Food Mart, Viturua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namo di taliboni Viwan Dua Ono Toluwa Diwa Ono Saivarua. Erto ngarap talangan ni kanalay waka suburian ni nanomu yaya. May nanonood to stoa kinanomu mati ni katumba. Nongu chisu nongu banua. Dorongo de na vima mani ono kinavitu ene kawni bugululu be kemadawa California. Be mamani ruene kavi kinatolu ene singalewu ni lotilewu be kemadawa viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongode na Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti, Keda, Vata. Ay, kemadawa bakanda utunga may viti. Sa baka matalaw na naman daw ko bati. Sa lemo na kema daw tindika na tinimbulu makau ng bisikete na rewa bata, red cow, wupo! Dasa ko si masarangan na ikatungo, gamay tutalan na kinuribon o kinambele. Pai, karek! Daw wala may we. Uy, doon sa ito ni Kila. Kito bulbuli nga may na maulimat. Tukungan ko Santa Rosa. May we? Na maulimat, wele. Daw ko na nanonda business ng ngonit daw kay Amerika. Daw ko sa may. Daw may wali-wali na maulimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Ongko ng Radio Bula Duavata San Francisco. May Kauti, Keda, Vata.
Sandina sara ke waka kona nrenre kona mara undina ngā. Me waka mai sera takatiko ni awe ki anda o chale mara au e na nonde wasininga ona Vata e na kawi benaka ni wuke lulu ende indai ni karusanga bulu ka dio ni singa ni vula November. Waka mbula tiko ani ve ke mnina senga i sema tiko mai, ke mnina senga i vito mani tiko mai. Ke na nonde wasininga ona Vata e na kawi ni kua waka nuni benaka tiko kauni taka. Ni uni mbula benaka tiko. Ndau tugu ni tu ke waka mindana mata nrenre tiko se mani waka dhawa tu na bimbi ni dhola e dhola tu mai o koe kan rosota ni nge matan renre ani e duana mbula levu e wakanga na talu wabua na i dhola e dhola tu mai o ia ninda sota e na matan renre da ve wakambula takitiko do matanga na kanta waka vini vinaka takatiko ni soli tiko indua tale na singa soli tiko na i dhengu ni mbula soli wali tu ka rao ninda mai verunga dindoma tiko kina rao ninda mai sema tiko kina e na nonda vato ngoa na dua tale na nonda wasininga ona Vata. Kau sureti ke manini, se amati ngā mai, sivina vai na tini ka 5 miniti, and na rongo da tiko kina na nonde wasininga ona nā mākina vi wuke lulu. Domai wakai tawi tiko kina venga rawi tiko ani kina siti veni ratura la, and i tala noa ni tosu ni ngauna, na vi tala noa kede sara in domai mbulango di kanda tiko ani kina, ka rau ni ukai ni senga tali ndona vanua, e rawa ni unina la ki rongo da kina. And a radio Bula Duavata ndondua ngā, tosu ni ngauna, da rungo di ana vea kawi ni wuke lulu ni sivina va, and a tini ka 5 na miniti. Ni kua, goi veke tau e California, veke mani nanda wondo stima ni vanua, na bat, na train, weke mani nandau wakainga taka tiko na tikite, ni ko saranga sa oti tiko ni singa, mea na wakainga taki tiko kina na tikite, weke mani nandau lako ani ni lei boli na tikite, sembera tiko mbeka, ni wakainga taka na clipper card, ni ko sa oti tiko ni singa, and wakatarai kina mo ni na vondo e na bata se na stima ni vanua dawangau ni na vondo tiko kina lewa tiko na kena matangali do na madao ya do na vula ya ki to ali vondo tiko waka matapu wali ki to sarasara tiko ka ni waka sarasara ta ki talitunga ni kina na ni to mai vondo bati vole ka tok ngai ke vole ka tok ngai na kele ni wanga buka lewu i San Francisco ki to vondo bat kina na stima ni vanua ya dana na bati tiko na bat tiko na Miuni, tiko talenga na Caltrain, e vida tiko na kia na matangali, ia ndui tiko na vanua e radidi kina, ndui tiko na kia na matangali, me wakau tiko ni tiko ia, ndu wakainga taki tiko na clipper card, so e saraboli tiko na clipper card, ndu mātou wira na wakainga taka na kado ia, so e sera boli, mātou ngā wira me rangelak ngai ani, rangeli boli ana kia na tikite, wakainga na tikite ni mbasi mbeako ni sa rere, wakela tiko mai witi, ia, ni kua sa oti tiko kina ni singa, ka te kabuni kua lako yani, te kabuni mataka lako yani, e sana raunga ni na vondo bat, sen Caltrain, ke wakau ni wakainga taka na clipper card, sen na debit card, sa rau ni iliu,
O waka samataka tika ndona ngonea, e sembera kina ni rawa ni ko waka ngataka na mo debit card, di ko na lako mo na le waka tawana tali na no mo clip a card. O waka samataka tongor to talanga may biti indo sana waka ngataka tali tinga na card na ngorongo Ya, ndona ngonea, senga tikina ni se rawa ni waka ngataki na debit card menda waka ngataka me nonda i bondo and nonda vi bondo aki tiko na bats na Caltrain. Ya, go, e sa rawa ni ko waka ngataka nga na no mo debit card, kini bale asa ngani o ngandreba mo livolia ndo na no mo clip a card mo ngai do mo ngai load taka se o wakatawana na no mo clip a card ili ndo volia na clip a card o te asangi o le wakatawana using your debit card me rao ni ko ngai bondo kina yungo rawa sa rao ni ko bakanga taka no mo clip a card sena debit card sa senga ni rao ni ko bakanga taka na risiti ko livolia ngani na misi ni rando tu e na vanua ni na vanua menda bondo kina na Caltrain sen light rail talinga na bat wat kina bat. Koia, ia, au wakasamat, au ngai nanu matingo ni atuku ni kewaka, iko e tiko na nomu clip a card, ngai ko kai ni tiko kina e kamanda rosanga bulan dola se, me sibia na $2. Sibia na $2, e rao ni ko lako mengele vali sui tala me viko na nomu ila voia kewaka, if it's more than $1. Ko e tiko na nomu clip a card, iko sa senga ni bia wakanga taka nomu clip a card, o sa bia wakanga taka nomu debit card, ko roni kai ni rawa sar sarango mo sana wakayanga taka ngana no mo debit card ni obondo na bats and na light rails and na Caltrain and ya we can to wakatal nga kina na Amtrak na Amtrak talanga ya ko tukuna tiko ali tiko na kia na adana na ndui ni vanua era diva tiko na veistima ni vanua se na train kara veidia ki tiko ndui tiko na adana era le vanua e wakanga tenga kina toto watanga na kai e wakanga tekina na clip a card ko nga ya ni kua sa o tiko ni singa ni mataka sa rao ni ko wakanga tanga na mo debit card mo vi vondo aki kina and vi vanua lako kina vi kiam ni na sembera tiko ni driver senga tiko na motoka sa no mo ni ndewa tunga o ya o ni do ondo train tunga wakararota ki saroya una numa mendana me wasi tiko mandanga ni ane kavi ni kua me wakani nda tiko ngoe na Tombali with San Francisco na nonda station in radio Bula Duavata sa watunga rusanga bula ka ono no biniti me vana ka loko wakambula tiko yani vikim do na singe sema tiko mai ane kavi ni kua ndo bula vinaka bula nik wakano ni vinaka tiko ena vukuni vuli wakaiduri tiko vimbeka na vuno e sana wakaiduri kina na vuli na madha ongo ke wakao ninge via tala noa tale mai ninge vi tartar mai wakambula tale tingani ve litia tem vinaka wakalevu litia na sema tiko mai ane kavi ni kua wakandu ni vinaka tikani vikiom ni vinaka bula vinaka and a rose ni taka ni bula vinaka tiko i dina tauthoko very good, so easy to move around dina tauthoko so ngona wakandu wakasama takarara me keli tungana motoka ondo na train bula vinaka sista matelita seni kuradiri wakandu ni vinaka tikani vikiom ni wakatela kena Carla ni Luisa, ni taka ni bula binaka tiko. Isa, que menina samba que ona sanga bulu kabitu. Okay lá, e tiko mbeka na nomo ni senior discount. Do mbeka ronin dua que vai do vondo train ronin na vakamatata kamai que vai senga au nangai vaksangarana que na vakamatela leu ngai wasia tiko yani dombula vinaka vakambula talitunga yani ve di lady di vinaka vakalevu na sema tiko mai marama night au nitaka ni dombula vinaka tiko na city cruises vakatal nga kina ve anti ane mbongi tini au nitaka ni dombula vinaka tiko mai Sacramento divodi ni mbula vinaka vakanuni vinaka tiko ani ve kiomuni vakatal nga kina ve Eleanor Singa wakanuni vinaka tiko ani vikim do mai Santa Rosa Bel Andi bula vinaka marama night wakanuni vinaka tiko ani vikim ni wakambula talitinga vi malumu ana vinaka wakalevu na sema tiko mai Mbenga ya Nutha secondary school compound oni taka ni tosu vinaka tiko na venga ravi mai Kornivuli na numi talitinga kino kiomuni ke desar na wakalisi ke kiomuni na Tauri history year 12 nonra pepa ena kavini kua isa wakanuni vinaka tiko yani wakatelanga kina vi kiomuni na dauni vi susu kiomuni na tumbu di wakarotiko ra wakarau damber tiko mbeka na ngoni buli sona pepa na madhango no itaka ni tosa vinaka tiko na venga ravi wakambimbi tiko na
Wena no miongo ki na pūpale na rosau dhoko mai mata dhau. Vinaka wakaleu na vena no mitiko mai malumu. Wakambula talitungani ve dendra makita. Vinaka wakaleu na seama tiko mai mbula vinaka ndiwasa bali subadhama. Wakanuni vinaka tikani ve kiomani. Ema rangili vinaka na seama tiko mai ndrua na muka madhuata. Wakatelinga kina ve sereana limbula vinaka sister li. Wakanuni vinaka tikani ve kiomani na singaleu ni kua. Ni mbula vinaka tiko. Wakatelanga kena ve sista ini se ngera tambua wakanuni vinaka tikani ve kimdo mai Sacramento kimdo kethe na leo ni songolotu na faith okela mai Sacramento Dombula vinaka. Wakanuni vinaka talitunga ve emosi na sivi vinaka na sema tiko mai mbula vinaka marama na ita Sherry Vandinga no itaka niyo ni mbula vinaka tiko waka mbula talitunga ve kimdo mai Seattle kimdo na matapu vale ni ana na yasa toka ilangi ni mbula vinaka na ita waka mbula talitunga yani ve turanga na ita mai Newark Lasarusa toka ilangi no itaka niyo ni mbula vinaka tiko na nongo favorite na ita, wakambula talitunga ve Penny Rakondiva, mbula vinaka toranga ni ovisa wakadhengu, wakanuni vinaka tikani ve kiamani, na kavini kua, sanga ningula da vikina chochi sili, vinaka na sema tiko mai Maui. Dombula vinaka mai Maui, wakanuni vinaka talitunga ni ve Noa, watu ni wai, vinaka na sema tiko mai Fairfield, sanga tala ningula da vitiko kina, na sere katarama gona ve wakambula talitunga, vikimdo na sema tiko mai Zerne, na kavini kua, mbula vinaka mare da lalanga vesi, wakanuni vinaka tikani vikimdo, Joseph Ngalo, ni mbula vinaka, wakanuni vinaka talitunga yani, se venga na vanoni sema tiko mai kina, na kavini kua, sanga tala ningula da vitiko Jim Serewai, ni mbula vinaka mai Gosford Central Coast, New South Wales, ke wati ke tamani, ni mbula vinaka. My
mai se vi se mi tangi maudhia mboroya abesuki na kemuroka walenga sando mulo raki autunga Ausaruinda masita Senitangi maudhia mboroya Awesuki na kemuroka walenga Sandau mulo raki autunga Ausaruinda mosita Senitangi maudhia mboroya Ausaruinda mosita Senitangi maudhia mboroya Naile una vanua umarroikina, beta mai
do yan rin na maraman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe. Yandra na ita. Kita sila katalaw manday na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasar tu nga toboy siyang pambakaw. Ngay way dala tu kinambat. Koe serengan koe sih. Sono ngono serengan akin kakana. Di na to. Iba kitusan ng berata ini baga singalebu. Kitusan ng gali baga kabing ngaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw baga singalebu siya baga kabi, baraw tayo ito baga manggosang gayon totokan na buno ni kana. May namenda to ito ni ti, kanay baga singalebu siya baga kabi, may baka na baga sekera, na sui, ikatabu teke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na taman ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola man na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina sikita. Orange Street, Santa Rosa. Beba kasar nga. Oni raido tokongo, at kenay ray. Dua nga na rukuni bunikaw, at dua bayram ng tingit taki, Reverend Aminio Balen Rock. Tama kamay na nung programo baga madawa na toso ni ngauna. And Vingarabi ni City Veni Raturla. Singa buglulu ni Simona Bayan na tinamniti vay kiamo ni Amerika. Singa lutulebo ni Simona tinikantua ana tinanamaniti vay kiamo ni Maiviti. And Vito Koni ni Divine Group of Companies. Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka and a Radio Bula Duavata San Francisco with Kauti Keda Vata. Isawa kuskusibe. Isa ni pula binaka. O se vivi mandongo kina maulimat. Ele taka kina endona nito bakataka kana lelai. Yo leu kutaka bakatotolo. Ni bernir to yave ani na bulangi. Oi, dia bakasanga. Erto bakasanga telanga ora to. Sarara saranga. Go enta so mga nakakana. Ese nita so manakena bakanya takina olo. Oi, okay. Nagsaraman da kilatiko. Maulimat, Valima Rualima Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Vetar sarani kinanaba ni telefoni 125 Saiba, Vitutolu 5 Vitu. Ene kena itugutugu matalai. Rembeka nang wala ni kibal ni lote na buko ni oso-oso pakadadaka. Sendrak-ndrak kita beka na itos-tos nimbula, kuha ni lenga sinuingaw-gawa. Nana magi-mai kina programo warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rua vena vima manione na kabini bugu lulu bei kemando e California. Vima mani dua na singilevu ni lotu levu bei kemando e viti. And a Radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. JJ's Food Shack. Etigo kedi kina na kakana boga biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani itu na bundi nan dalos e tabioka. Na kakana boga malangi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Etigo talanga na nono to specials and a lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai ke na bugatale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kina Vato. Girit-rito sana kina Vitu Saiba Vitu, tolo dio tolo, duntua limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Ongo na rongo may bala ni Songo and a Radio Bula Duavata San Francisco. May Kauti Keda Vata mai. Ia nei rongo mai val ni songo e nei kabi binaka ni wuke lulu en dindai ne karusanga bulu kadhiu ni singa ni vula November ruti ngana i tukutuku ya dharati mai bikenda ne kabi ni kua matei ni tukutuku ndua ngana visuriti raramba go bikemu ni en tomba levungo San Francisco na Bay Area vakatanga kina East Bay bikem do talanga mi Santa Rosa Sacramento ke vakando na wabu ki sombutu mai en kabi ni vakarawai sarangango vakaiduriti na Christmas party erto maru takitiko na Christmas party and tambana vakaviti ni songo-songo lotu na LDS tambana vakaviti ni songo-songo lotu na LDS na vakaidurtiko and Rua va 5 Ludman Lane Millbrae Rua va 5
225 Ludman Lane, Millbrae, nanga imbiu tiko ani na kiana tikindua, na nonda Vata, tiko pu tiko na songo na 5 na kaloko. Ni ngole mai, vesure te rarambatu, ni ngole mai ni mai waka e kawi, anda mai sota, anda mai wiki lai, o ia na tiko pu tiko na 5 na kaloko, 5 ki na tini na kaloko, e na mbongi ni waka rawai sarangaongo, na ika ruani singa ni vulo Disemba. Tukutuk ngā katarawa, vesure te raramba talitunga ki na Losa USA Winter Ball. Losa USA Winter Ball, e na wakaidhuri tiko e na ika ruasanga vulka tolu ni singa ni vulo Disemba. Ka ruasanga vulka tolu ni singa ni vulo Disemba, o wakambota na wakaidhuri tiko mai Sacramento, na kia nei tukutuku mataila lai, ninga i seama tiko ngā mai ki na Radio Bula Duavata. Kia wakai tiko na nomundu i tuba, na songo dhawan beka, se na soli, se na sasanga dhawan do sasanga tiko kina, na nomundu i songo ndo wakota mai. Goendo nango ni sala roni na vivu ki tu kina na Radio Bula Duavata mena mai kadhiwa ki wali tiko ani na nomundu i tukutuku ni songo, se na sasanga dhawan ngado, sasanga tiko kina, wako ngā mai ki na Messenger, Radio Bula Duavata, se unaburinda kua, rau talanganyo ni wakota mai, we tale mata kimbau. Ongo nai rongo mai wala ni songo and a Radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. Sa mai watonga e ono na miniti me vana ka loko, nana makitunga mai ni sivina vai na tini ka 5 na miniti nda na rongo da tiko kina na tosa ni ngau nai na venga ravi nei siti veni raturala. So mitunga ni na taro ni, na wakatataro ni Luisa, ni waso te au Karleini, na wakatataro ni Karleini Luisa, mbula benaka maramanita, membaleta tiko ngā na maramatau, ni waso te au, sa levuna neita, levuna tau, waso te au, na nomuni taronga, membaleta na sauni nomuni clipper card se na vondo, e na bat, se na Caltrain, se na bat na Caltrain, se na light rail, tiko talanga na Amtrak, wakatalanga kina na Amtrak, nomuni vondo, na mbaki ono sangavulu ka vitu, ataronga tiko mai o maramatau, na itukutuk ngai au reda rawa, ni kemni na saulelei sara, ono sangavulu ka rua na pasende, ono sangavulu ka rua na pasende na discount, au wakatau ngā na tikite na nomuni vondo na vanua ni ngole kina, roni nge dhaka ki anio ni na senga ni soma na i vondo ka biutoko mai ngori, ni na reda ngā na senior discount, kosara ngā ia na nomuni vondo, se mani vena vanua ni na ngole tuka ni kina, e na Caltrain, na light rail ke na Amtrak, ngove kimani, na Tombango, San Francisco, wikim do talanga mai Sacramento, Santa Rosa, na vuku ngā ni veito se akitiko, na Vili New, au ni taka ni na vivu ke tiko waka leilai na i tukutuku mai o se tiko anu ia. Me utoka roa takatale ni kua sa oti tiko ni singa e na taurikina na risiti, Sana tiko moni mataka, sana wakainga taki ngā na clipper card, se na debit card moni na somukina na nomoni vondo. Sera katarawango na via wakambula tiko kina ve Katie Mera ni mbula vinaka, wakatanga kina ve poasa ve lawa. Vinaka na sema tiko mai, serua e tambua levu ni mbula vinaka, wakanuni vinaka tiko ane viki omni. Wakatalanga kina ve kini President Vora Kitaki ke Michelle Drombula vinaka wakanuni vinaka tikani vikim drawe na kavini kua senga talanga ningula thapi tikino litia tuba kawa vinaka na sema tiko mai litia nimbula vinaka ka wakaritaka tiko mai litia ni totoka tunan raki ana korturanga suba wakanuni vinaka talitungani vikim do mai nandi sista ana takayawa wakanuni vinaka tikani vikim ni lasarusa waini mala nimbula vinaka vinaka na sema sarutiko mai nangara ono kandavu ndo mbula vinaka Joseph Ngalo wakanuni vinaka tikani vikim do mai rewanga senga talani ngula thapi tikino Den Raumakita vinaka wakalevu na sema tiko mai wakambula talitungani ve maramana ita Bel Andi ke Jim Serwai vinaka wakalevu na sema tiko mai Jim wakanuni vinaka tikani se vinga na vanua o ni sema tiko mai kina ena kabi vinaka ni vuke lulu indindai senga talani ngula thapi tiko ena Serengo Karlaini Luisa mbula vinaka maramatau mbula vinaka sista matelita seni kuradiri wakanuni vinaka tiko yani vikimnina sema tiko mai ena kabi ni kua vikimnina ngali rongoda tiko na nonda programa wakambula talitungani na Radio Bula Duavata vikimni ena kabi vinaka ni kua.
E senga dina ni kara rawa na dhaka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke ka waka mamanta taka tuna bengarabi. O ia ke tuna kenda tō kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tini bulu makau. We kenda tōna senga tiko ni nreiva, se senga ni waka motoka, kandau Ren no te tō beto seaki. Erto sa tu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nung ni boli. Rawa sara. We tartarangayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saivarua. Merto wakarotaka katalada mainanong ni boli-boli ena kenangona to tortua. Divine Pacific Food Mart.
Viturua Viwawalo Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwan Toluva Viwa Ono Saivarua. Ertong garap talangan ni kanalay waka sumburi ani nanomu yaya. May nanonor to stoa kina nomu mati ni katumba. Nungu chisu nungu badua. Dorongo de na vima maniono kina vitu ene kawni bugululu we kemudawe California. Vima mani ruane kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemudawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongovi ene Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata mai. Hey, do ba ka tulot ko? Do saya lo pala mo din. Sa permandangan to boli-boli, gaya hotel ito ni stoa. Tolako. Sini niya na sto ay wala katungan ko maulimat. Ay binaka ni sa tuket sangaki na nakatungan reba, may paleta na nato to ilalako. May binakasara nga. Boli-boli roti karibate ni kina. Dato birito na bisi nga nakarimate ni said means kaya na sausage roll. Gaya rito makuntal nga na bukas ang lemo na bisi. Kaya tal mo na address? 4525 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa. Do ba ka raw tubega kina do na ni matubale, senong do boli nga ba ka matawa. Wala to mata kina mauli mata. Esa tu kede kina na yaya ni kakana. Yaya ni ti kina bikala lai tale so, kanda un rendre na kunea. Tu raw talaga ni gota nom ni boli ke ba mi tigo men na Marine se Sonoma County, kan rendre nom ni vila ko aki. Vitar tarani kina na ni taliboni, 125 saiba. Vitu tolu 5 vitu na kena itu matay lalay. Mauli mata. 525 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa, California. Kasar na. Paniray do tokongo. At kenay-ray-ray. Dua nga na rukun ni Bunikaw. At dua bayran ng tingit taki. Reverend Aminio Balen Rock. Tama kamay na nung programo baka madawan na toso ni ngauna. Ano ba yung ngarabi ni City Benny Raturla? Singa buglulo ni Simon na bayan na tinamaniti may kamo ni Amerika. Singa lutuloy ni Simon na tinikantuwa na tinamaniti may kamo ni May Viti. Ano ba ito koni ni Divine Group of Companies? Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka and a Radio Bula Duavata San Francisco with Kauti Keda Vata mai. Ano ba na ngauna na lepo ni so enda sa senga sarangan nikla na dapat menda baka talutaka buka sing lewutaka sa baka kapitak ni kakuni lo malenga sa tipin dono munua eraw ni buka dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa California na way matanggali kaka na dibgina me baka na karitoa waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kukonda bainga ni kinang gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gay baka loka tabiyo kaya na kuslo surua otat ni kailangan ko na kaya ng pie ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E raw sarang ano direct message virto, giri nga kina bitu sa iba bitu, tolo dio tolo doon limono, se, o nga wali sarang alito mito may nanumota, e na dio maluma Billy Street, o yan Santa Rosa, California. E raw talaga ni rito ulit dilibot na kaya na kaya mo katalawasing lebo sa mga kabi, yan may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E Radio Bula Duavata sa senga tu na ulum bale weekend to na tombalewungo San Francisco wakatan la kina weekend may Santa Rosa Sacramento satu kedengo na kakano do tu kono virtu may viti keto sa senga ni sa senga tali kitong do bakanana no tuyani se me kitong dindi vituyani na kakana me bakani satu kede ya sanango baka binibina katiko do na kaya anda maruta katiko ni sama induri tiko vida ng bisinisi ni ngoni toke na banua lewongo Amerika otia sarangay tuyani na non restuan na kay Asia ka rauninda ka na sa saluda mga baka samataka rauni ko na reida na dua na stoya ko ando tu ko tikina sa senga talindo na kakenda kitong dindi vitu yani kina bikim do mai viti satu keden ko nakakana ngai vayani sa rawa-rawa tu na bila ko yaki na wangabuka ngoli tu mai na kele-kele ni wangabuka libungoi San Francisco mai Nandi o kila baka vida tiko en ve madha wana kena sa buka tiko mai na wangabuka libu na luvenda buka tiko kina kalibu talenga na wekanda sa baka nga sa laku tunga suba na usori na nonra bondo tu mera bondo tiko yani Amerika is IVTS San Francisco e Nandi Sabatu ya na rawa-rawa ni Vito Seaki. Sibitang ko na ba na tinikandu na miniti o tingan do non data viserong gonda sana siya masarati ko ya ni City Beni Raturala ni wasiningaw na ni
toso ni ngauna. Ko sere tika mani mani sema tika ngā mikina, ia, ono via wakambula tika ani na sere katarawang gobe Rambidi, Valentine. Nimbula vinaka. Wakatelanga kina ve Tracy. Mbula Tracy, thank you for tuning in. Please say hello to the aunties. Wakambula talitungani ve Neila Chileta na Wangaliva. Wakanduni vinaka tikuyani ve Kimdo and the City Cruises. Senga talangani yondo ngwila dhavi tiko kina. Na marama na ita. Mbula vinaka na ita. Lela lubu. Ve wakambula talitungani ve sista. Serua ni mataiwalu. Nimbula vinaka sista. Wakanduni vinaka tikuyani ve Kimdo mai Yutai, wakambula talitingani vi Mac Soki Lau, vinaka wakalewu na sema tiko mai East Southland, New Zealand. Dombula vinaka, wakanuni vinaka tiana vi Kimni Keda Sara na ngone ni viti ni salaki wakai tiko ngori mai East Southland, Invercargill, New Zealand. Waka nui ni vinaka ni uni mbula vinaka tiko katosa vinaka tiko na venga ravi na singilivu ni kua waka mbula talitingani vi Kimdo mai na Maui Island mai sabu mbula vinaka waisea Bushanti marama kai Balts Rose waka nui ni vinaka tikani vi Kimni na kavi ni kua senga talani ngule dhavi no Tumburu mbula vinaka waka mbula talitingani vi Katie Merek e Poasa vi Lawa waka talanga kina vi Serua ya Tambua Levu ndombula vinaka.
Radio Bula Duavata mai verato na vongani ndala indoki o yana i tala noa ni lupudi au sa mai sivito kina gona vai na tirika vitu na miniti me wakawa wakari takatiko ni anda sana sema sarmandi ani ongo be siti veni raturala and na toso ni ngauna. Nai matai ni wasi ni reilesu, membale tira nai karua ni tuilau, kai sebu ni talai ni kobana, ai sebu talengani vungana kai viti, ratu se, Josefa, lalambalabu wanaya liali sukuna, e makuri wale ngakina na kenrei tukutuku enda sakila tu, membale tira. Enda na tomana indai ena wakasama batangao ya ni rui lebu na kenrei tukutuku kan renre menda reile suba taudoko. Au na noma ni rawa menda naga iwaga muria ngaba kai kenda. Ena sala ni tukutuku sabaga yang atagitu indai se menda wili kana kenrei bola kena kenrei tukutuku ena vale ni yau maroroi ena nonda banua the Fiji Museum. Awata rongi ena lomani mada sawati me oba madala takatale mandani na non rau bewe kani na turanga na talai sambale ke na turanga na bungonra na ikatolu ni tuilau sau ni bono lau na tuina yau sambale ratu sa kami sesemara e asenga ningai mai tiki bunga vi rauna turanga mbale ruongo na bewe kani ke na bele levi ninra wa turanga mai mbau ke na vuvale baga buani rewa mai tumbou mai lau ia eu te sau maramanda na taro au nangai sematai muri na bewe kani ratu choni manrai wiwi na turanga na tumbutumbu i ratu skuna e rawa bagawati ke andilitia na maopa. Na non raulu matua na turanga na tuina yau e na ngauno ya, o ratu ali fireti ulu kalala finau. Sanga imbasi katale endo na itamba beli utaki baga banoa e na itutu baga tuina yau ve ratu tevita ulu ila kamba na ikarua. Karau laki beibungo nikina. Ke nangone turanga na talai sambale. O ratu sa kami sese, e luvenra o ratu tevita ului la kemba, ke ilusia nangoli koro, mai veroto na vuvale na fono lahi, e na evusa tonga, mai sawana wa nuambalabu. E na ituwa ni kawaga turanga ongo, e rau bebungo niki na ratu sa kami sese, ke ratu sa lala. Au na nomani sa sau minataro e vango le mai vea au e na madol sawati. Ia ongo na kena ikuri. O ratu choni manrai wiwi, na tamara na turanga na talai sambale, e mbasika mai ve ratu kapai wai mara, mai mbau. Ratu kapai wai, e mbasika mai ve ratu wuimbureta, ke andi mere ve sada. Ia o ratu wuimbureta, ai kaono ve rato na luwe ratumbano ve balei babalangi na ikatolu ni vuni valu maimbau ka veli utaki e na tini ka vitu sangavulu ki na tini ka walu saiva tolu. O ratumbano ve balei babalangi na ikatolu ni vuni valu maimbau e rawawawati ki andi ufia mai tumbou la kemba. A kena mbale ni sawa titoka endua na ngau na balabu ni vese matitiko nan rabo ka turanga ni onua e rua na vuni walu maimbau ke na vua ni rewa mai tumbou mai la kemba na atulau. O ratu salala e makumbui ratu mbanuwe na ikatulu ni vuni walu maimbau. Iyo e na isema ni bewe kanya e rawa talengani ando nuira na itutu baga vuni walu maimbau. E anda udabu di taleboli nga veira na itutu baga tuiviti. E na non rangauna ni velutaki. Endi na nga ni asenga ni baga tikuri baga banoa maimbau e nandua na itutu baga banoa.
Ia, e ranga ele kimbuli me rai karua ni tuilau. E na tini kadhiwa tolu sanga bulu kawalu. Ai sebu ni tuilau e nele maafu na rabobo mai tonga matanisinga. Nei karua o ratu salala me adoba na non rambale e na tini kadhiwa 5 sanga bulu kawalu. Ganga i katolo ni tuilau o rato sa kami se mara me adoba talengana non rambale e na mbaki ruona undolu kawa. Ia o rato sukuna e a sebulita makawasara na mbula vei duruma ki baga matatamata e na nona baga durumi ki na Wairuku Indian School mai Waileka e na ngauna ni vengarabi baga roko tuira ni ratu chone mandri wiwi na turanga tamandra. Kora ni bulingo mai Wairuku ay atau yabutaka o Pandit Badari Maharaj e na tini kawalu dio sanga bulu kawalu. O Pandit Badri Maharaj e anga isebu ni turangan India melewe ni mbosela wa ibiti sa Legislative Council ka venga rabikina mai na tini kadiwa tini kabitu kina tini kadiwa rua sanga bulu kadiwa. E ambao wakabuli di ratu suku na talenga o Reverend Charles Andrew endua nambete a kaina kininda wakana kuita taki ratu suku na ena sona ngauna. Ia na matangali vesa uwakambola tanga nindina e a wakabuli di ratu suku na kina. Kena matangali randa ubuli dangana lewe ni buvale wakatui mai Buckingham Palace mai mbola tangani. Nasasanga ni Charles Andrew e a duru rawaki no ratu sukuna e na Wanganui College mai New Zealand. Kasa tigabu kila itaniki na nangone turango e na mandila ni non rabosa bagang bolatangani. Na non rabuku kino non randau bosa. E a boy rongo-rongo talenga e nanggito na kirikiti. Na rakabi e na itutu ni halfback may Wanganui. Kachambe ni talenga ni Kornibuli na Vata. Andi Nazar. E lau-lau na non rabosa bagang bolatangani may loma ni Wale ni Buli. Mon rabosa bagang bolatangani lewena. Ye lau-lau wakatalenga kinalalingan ray mawi kinay mataw e ng buturara ni Vata. Rasa nga ni Bakadabara na Buli may Wanganui. Ni sasa nga ni Beirauti na ilabo e nondono me toko ni Koya may kya. Kasama ni Lesukoso may kiwiti me may dakadaka bagabuni bola kalasilima e na ituwa-tuwa baga mata nitu. Nanonra mangkosa e nabosa e akere-ireki na naturangan na bungondra o ratu alifereti ulu kala la finau. Ngalakinga sinibuli na Kornibuli ni Asana na Lau Provincial School may Lakiamba. Kalaki benga rabi talenga na Queen Victoria School may Matapatudo. Kena Lebuka Public School may Ovalau. Sanggay bebo sakitaka na nona sasanga Buli Koroi na turangan na tamanda ratu choni manray wiwi merlaki duruki na nandua na university. Ngone turangan ko e asudu e ne karua sanga bulu karua ni e pereli tini kawalu walu sanga bulu kawalu me adoba na non rambale e ne katolo sanga bulu ni me tini kadiwa 5 sanga bulu kawalu ni rasayan baki bitu sanga bulu. May nangaw no ya era duruma kina nangaw na bagay rongo-rongo ka buwa-buwa ya na non rambula na non razaka kay na non rebellion taki. Na non rabuli may Oxford era laki Bakadabarani e na Buli Koroi. Arawata kina na Bachelor of Arts may Oxford kay na LLB may Middle Temple. Akor ni Buli rongolebu ni Buli loya may bolatangani. Ray sebu kina ni ngone tauke e na non raduru kina French Foreign Legion
e na matai ni walu lewo mai warani se. Taurakina na idovi koroi ni medal militaire ke na quade gea. A idovi ni alonganga na mboda ni walu. Kara lesu mai kina kibiti ni rasa keleo di toka mai na ibida na isau-sau. Kasi senga tiko nindua tale e tau watakaya mea doa indaindai. Sabolai na kenri tukutuku ka bagandao takiani na vei korni wuli torodaki. Kasaba ka lesu itale mai na nonda panua na embakingo na singa erandao wana numiki na eviti na vei embaki. Eraba ka wati ki andi mara ia wasawai. Kauti eranga iba mauta ki marda liku tambua di botoka ngaya walu na bula merambale. Era karibi merataura na koro ini CBE na tini kadiwa tolu sanga bulu kadiwa kina KBE na tini kadiwa wasanga bulu kaono. Gona koro ini knighthood. Be kadibi kina na yada rongo tokai na sir. E taura wagarua na koro yongo. E kena isebu talenga eviti me taura na idovi kena koro ini KCMG, Knight Commander of St. Michael and St. George. E radan be kina wagarua ki Buckingham Palace, me rataura kina na egi karua ni nonra koro ina knighthood, e na tinika dio 5 bulu katolu. Karai sebu ni speaker ni mboselao na Legislative Council na tinika dio 5 bulu kaba. E ratau ya katalenga na sebu ni songa-songa mga politiki ni Taukei na Fijian Association. E songa-songa ngo e anga e may sema kina Alliance Party kabukatan berivitiani kina tuwa baka ikwea e na matay ni tinika vitu na embaki ni tungalala. Sa bakatan beriviti kay kenda na kaway Taukei na buli e na yalonganga e na buku kay na veliutaki. Sanga e baka raw taki iratala e sona nonda turang ambale kina itutu ni veliutaki membaletti viti tungalala hindi na nga ni rasa sangan indono ya. Erambau tirtumberi na bukunra o ratu Sir George kandabu lebu da kombau na turang arbuni balut sambale. Na turang na Taukei na isongolava ratu Sir Edward tungi tui bonoabo da kombau. Na turang na tui da kau ratu Sir Penaea kana tambatu nganilau. Kaya na isebu ni nonda Prime Minister ratu sa kami sa Samara. Iongo rikoviti na rukui ratu sa lala na tuilau na talai kay sebu ni bunga na bengrabe en dola bibiti ni kina ke burabura. En amada wa katumai en na raile subakina na non rambula na isebu ni Prime Minister na isebu ni Presidenti na turanga na tui na yau na sauni bono lau na tui lau. O ratu sa kami se kapai wai tui madilai mara. Me adoba na ngauna wea ni Samori. Makasara na. O ni rai da tokongo na kenai rai. Dua ngana ruku ni buni kau. E dua veiran ng tingitaki. O Reverend Aminio Balen Rock'n'Rock. Tama kamay na nonda programo baka madawa na toso ni ngauna. E na bengarabi ni City Veni Raturla. Singa buglulu ni sibu na bayan na tinam niti vei kiamu ni Amerika. Singa lutule ni sibu na tinikantua e na tinam niti vei kiamu ni may viti. E na veito koni ni Divine Group of Companies. Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka e na Radio Bula Duavata San Francisco met Kauti Keda Vata. Ongko na Radio Bula Duavata San Francisco. May Kauti Keda Vata.
Au na bala taka na ya dai viti na no gubanua Verara ningito buhani walu au na numa Niwa susuni katumberi kina Ena veisinga Na baby gomunga kilari kina Yasai gura gura Na no gubanua Na no gubanua Na i bota bota Solita umanda Mai liu sara Na kena sasalu Na kabuata sautudina Na bendelana roka Na beimuda Veiu diwai e sana Veito kai tua Hangoroya dina Nano gubanua Era mai peleva Na veio dela Dau sarabanua Ni sai bure bure Ni aungula Era diva Vei ni unanu kubula bula Na busoni ua Romu ni singa e malolo Ni randau sarava E randau mosita Nano gubanua Au na maroya Na kena itobo E kila ikina Lola manandina Beika wataki e bensinga Isa viti nongu viti Moka longata Yava musaroro mayawa Kive ibanua E bura bura Nano gubanua Isa viti nongu viti Moka longata Yava musaroro mayawa Kive ibanua E bura bura Nano gubanua Nano gubanua Nano gubanua Toka nai tavi se roa mai verton na Breeze Tukana Brothers, sera taki teko na viti na nongo vanua. Veke mani na dhalata na tiki wuni porokaramo ia na tosani ngauna. O seret ke mani ngai se kopa yani na YouTube channel o yana Radio Bula Duavata YouTube channel. Subscribe kina ke rao niu ningai wa sea talitunga yani ndau makasara. Nai tala noa ke dhe ndau mai rongodi tiko na Radio Bula Duavata wakamimi tiko na tosani ngauna. Na venga ravi nei sitiwe ni raturala do rongodi tiko na vekabini buke lulendo mbiu ke dhe tiko yani na Radio Bula Duavata YouTube channel. Ke ro vital no tiko ke Mrs. Naitini tek wuni mathango ngai tuko no koe o sando rau tunga via no wakarorongo ngai na YouTube.
Ko ia, usurit kamni ke bakan do dada buka sona ngauna na nonda tu vise matitiko e na Vata Vatongo ni sikova na YouTube e senga suti ni dau dada buka me wakata kana nonda tu Vata tu mai vi rongo din domo tiu kinango tu mai seama tiko kinango baleta ni ko ia sandu bangangado taki saratiku nga tondo yandre and ravi tiko rto e na lawa ni copyrights ka ndakila tiku vira mai irna ndau langa ser mai viti ndau ngiri ndau bola sere sa sanga telenga o ira dorango ni sala mera rawata kina na non rambula me rawa kina na non resilini woli kina na mesa non radaka sartunga non raburu ni lavo sartunga na non talenti ko ana kai mbimbi kina dina ni sonanga una ndo mai dada buka kina non to mai bakaronga sere na non to Vata ngo i anda to rida talitunga na vanua ndambi tiko kina o na ndolanga sere na do bola sere na non talenti ka ndondo no telenga merna bakanga taka meroni na non buru ni labu tiko tiko kina na Bula di matavu vale weekend to rauni ninge ndoronga da talitunga na radio na non to programo na visinga na non to YouTube channel ninge sikova yani subscribe ninge wasia talitunga yani sabotunga rusunga bulu karua na miniti me 5 na kaloko ni sema tunga mai sivina ono na vema mani ono kina vitu na kaloko na kavini kua me wakana kene wakarau na vea kavini buke lulu ndorongo di tiko kina na iwaseninga ona kartu vito koni tiko kina sertu wakarau takatalitunga mai na New Methodist USA ninge sema tiko me kina yana ngona mantanga ngona vea wakambula tiko yani kina ve kemdo na sema tiko mai ni bula vinaka wakanui ni vinaka na vanua nduinduia ni tiko kina na ve tawe so enga ravi tiko na kavini kua wakambula tiko yani ve sistai ni se ngera tambua ndo Bula vinaka wakanui ni vinaka tiko yani ve kemdo mai Santa Rosa Sacramento wakatelanga kina ve Luisa Kumbuambola ni Bula vinaka lu wakanui ni vinaka tali tiko yani ve kemdo wakatelanga kina ve Randini tonga mbakale Bula vinaka na ita ni takanio ni Bula vinaka tiko wakatelanga kina ve Waisa Dhalata wakanuni vinaka tiko ani ve kimundo mai Valeo ni ando Bula vinaka tiko wakatelanga kina ve Sekove Rokombo vinaka na sema tiko mai Rambidi Valentine ni Bula vinaka Bula Tracy Bula Neila Chileta na Wangaliva
Yandra vinaka na maramana ita. Tau samba di ba kusa-kusa ive. Yandra na ita. Kita sili katalau mande na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata vinaka sartunga toboy simpambakau. Gai wai dala tu kinambata. Koe serengan kori. Sono ngono santa binakat serengan na kenta kakana. Dina to zoko. Keba kita sana berata ini bukan singelebu. Kita sana gali bukan kabin ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalau buka singelebu se buka kabi, baro te tu buka monggo sanggai to toka na buno ni kana. Mai na menda to ide ni ti, kena buka singelebu se buka kabi me buka na buka sekera. Na sui, ike te uteke roro buka lolo ke na vida tale. Gira ramo kila na menu ni singoya. Na Orange Lounge, tolo dua Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tamani di vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola me na walna kaloka na mataka, kina walna kaloka anambongi moniti kina singatambo. Na Orange Lounge, tolo dua Orange Street, Santa Rosa. Dan beka na ngola ni kibal ni lo tera buku ni oso pakadadaka. Sen drakin-drakin beka na tos ni Bula, kuo ni lenga sinu ingaw-gawa. Nana mai kina programu waro taki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu Chisu, Nongu Banua. Ruwa na bima manione na kabini buku lulu bei Kemando e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e Viti. And a radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. JJ's Food Shack. E tiku kena na kakana boka biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani itu na bundi nan dalo se tabioka. Na kakana boka malangi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Na kari toa sa wadha badina na kani kana. Kay tiku talanga na nono specials and a lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai kay na bungatale. Gore na JJ's Food Shack. View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato saray ni Kina Vato. Girit-rito sana Kina Vitu Saiba Vitu Tolo Dio Tolo Dundo Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na nonda biti, ke ngasini buli paulange reki. Ruwadi ena 5 na kaloko ena kabini lotule, veke mundo e Amerika. Tini karua na kaloko, ena singa lebu ni baka romboka, veke mundo mai viti. Ena radio Bula Duavata, San Francisco, me Kauti Keda Vata. Mundo bakando tunga mai viti, sa baka matalau na mundo kobati. Sa lebu na kemundo tindika na tinimbulu makau na bisikete na rewa bata, red cow, wupo. Dasa kusi masarangan na ikatungo. Gamay tutala na kenurnibono kenambele. Pai, correct. Da boleh mai be. Oi, dosa itu ni kila. Kita boleh ngamai na maulimat. Tok nganggo i Santa Rosa. Mai be? Na maulimat wele. Doko na nonda business na ngoli tau kay Amerika. Daw kusamay. Daw may volleyball na maulimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Radio Bula Duavata, me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki pura-pura. Sema mai ngai você yani.
Tuna singing ring yo ama vertona wai kata vure and radio Bula Duavata mai Oto kina koe ono na miniti me 5 na kaloko. And na ve mamani ono ni se amatikunga mai na rongo ditukina na wasininga ona wakarotaki. Karto veto koni irto wakarotaka talenga mai na sunga lotu na New Methodist USA. O ea mena ve mamani ono kina vitu na kaloko. Kila na dhakadhakanda sa mai wakaitawitaki kianda tukina na venga ravi tu ver na tambangase. Levo ve kianda to sa senga ngona me to lakadi lotu. Senga ngona se ke tondo vital no taka. E sono ngona o kenda ngā wakata ki kenda santa senga ni ndovia lako e ani menda diengu en singa rua se ndua mandangana singa sabi naka dhaka ngā kenda menda satunga i vanoni dhaka e so e rawakan renre taka saranga o irna na itoke ni dhaka na nonda lako menda waka diengu menda dua mandana kena vadhangi dhangi e rando wakan renre taka sobira na tambangasi o ke la ni ndandovi wali taka talinga ni sarawakata li tuna ngone ndangai tatau wango sen ndangai wakarita kabira mentana diengu manda mentana wakadhengi manda lako talo maindo mai dhaka i rasando wakasaranga na ngone na nonre wakarau na nonre to wakambesi tu wakagerendo leva tu mer wakarita tu na nonre senga ni talita kana nonda lako mindua tali me lako mai veisa somitaki and semani wakadhava tu na itu waki ni dhaka o kalani so sa renre na nonda do lako ngoendo na ngono bina kowe sore tikina ninguém do na maki mai na via kabini buke lulu yan ustuni non retondo mai ve wakaloto takitiko na New Methodist na via kabini buke lulu na radio Bula Duavata me buke kimani nandon renre na nomuni ngole ani valni lotu sa watongo e vana miniti me 5 na kaloko waka samataka vita na madhao saoti ya waka idhuritiko kina na APEC Summit Asia Pacific Economic Summit mai waka idhuritiko city level go San Francisco Rosa wala kandua na mata ni tu rando mai wakaitawi kina na o watingo na kene wakarau na woti ni singa rangai ndara mai na isulu ni vanua kala ke wakaidhuri kina na mbose na vida na mbaki sauti wa waka muriti ko mai na kene tukutuku do na mbaki ale wakaidhuri Indonesia do na mbaki ala ke wakaidhuri Japani sarangai wakarita ki tiko mai na woti ni singa o ira rasange ndaro ira na isulu ni vanua o ya Japani ira kede randara na isulu irna kena marama na kimono irna turanga na kena isulu bakatali tinga kena mai Indonesia kena vei esa iburubura tali so esa andu bakai dur kena na mbose levungo na APEC Summit Ngai lasa ve au nirto ge vital no takatiko orto na kadikadi wakitiko kau wakamure tiko na norto kadikadi waki membaleta na kena mai wakaidori San Francisco o tiasa ngai ve wali takitiko na isulu dava manda era to nandara ni oti ni singa me bakana kena wakarau the cultural costumes and a cultural attire merto nandara serandaro ira na mata mai na ve mata ni tungo akara mai wakaitavi na mbose se na kena na oti ni singa sange ve wali takitiko senga ni madal na dava irna ndar baleta ni akila ile butu San Francisco matai mantanga ndona kai santa kilaki ditu ya bakame korturanga tu ni nonreto oirana songo na LGBTQ community baka ndo tu kunitu na nonra korturanga i San Francisco doya sange lako tiko na vital no ni senga ni ndua na culture sena isulu era ni kainaki me
me waka me tukuni ni ongona I sulusulu I San Francisco me randara o ira na waka ilisi me na vi mataritu karama I waka itavi e na APEC Summit oia. Ia, mani waka wura waka sama saratiku via o waka sama takasarisa e ndona kambimbi ngona nonda kilatiko ni o kenda laka mai na ndona vanua. E tiko na nonda I sulusulu, tiko na nonda I tovo, na nonda vosa mandanga au kila ni nindandu indu itu, so mbeka wikenda senga nindandu kawai takatu na vikava oia. Ia, au kila ni o iau mandanga wakatiki au, so tale ondo ke mamindo vei tala noa, ninda do tu mai viti e senga soti ninda toru tu wakambimbi na ninda kai viti na nonda I tobo ni tu na nonda I tobo ninda lako mai e na ndona vanua kenda e ndona kawa tamata I tu na nonda I tobo, tu na nonda I sulusulu na nonda vosa. Senga tu ninda do toru wakambimbi oia. Ia, o sa ado mai ke, sa ado mai Amerika, sa ngendo merangendo tarungi au mai, where are you from? O te amengu do tukoneni o mi viti. Oh, what language do you speak? Te au sa ngendo tukoneni o na we speak Fijian. Ia, veke mami e ke la waka e bimbi se na tamata kede, e ndondonu se ngandrevi merna vosa kede waka wawalange, se compulsory. Menda vosa wawalangi, menda pulida na vosa wawalangi. Ia, dona ka au roni kaya ni ira kede ka ke mamindo veo sei, e dona ka na nonrando ngoroia, ni o kenda mai viti, o katalanga kina na vi vanua taliso na vi sei vurvura taliso, kanda ngole mai Amerika ni tu na nonde tovo, tu na nonde vosa vosa, na nonde sulusulu. Dondona menda na maroroia, menda na maru takatiko, levo na vanua ni dando mi undo ndara indona sulu chamba se na mumu me ulaka ni na stoa baleta ni ngole tiko na ndona songo e senga ni ndona ngona me ulaka ni vai me senga ni ndua na loma ni stoa se na vono ngole kina na tal ni benisini na gas station mera senga ni vakawa mai na nongo isulu kena ririvinaka ia baleta ni nonda I sulusulu na kaenda ki leita ni kina o te arasange do taronga mai where are you from ni ngendo waka madala taka ni e ndona kana nonrando ngoro era marotaka e rangoro mai na isulu e ndandara tu. Do talinga na wakasama taka tingo na go wakamadala taka tiko niango e ndua na kampani erto tiko mai viti na ngono go erto sambu tali indina via o rede tiko na Facebook talinga tali indina via o na nonreto sa wakayanga taka na masi mengai dhula kina na isulu ni wakamau senga walanga ni isulu ni wakamau na isulu talinga ni singa ni sudu. Kila na songo endo wakai dhuri merangendo mendo tukuni o koe me livo isulu ken toto kilanga ni tukuni o koe me na wakai isulu to sana kila tunga I kia ni o koe e nandaro mai na isulu wakaviti. Ia, dona ka na nongu maro taka au samba o ngoroe ndina saratingana kia na to toka na ndona ngonongo na gisanga mi unreta daki mai mo na gi biuta e anivi kia manina senga tiko nikila e ndua na kamba niongo au sangati kumdango mo waka samataka na edhan ratou au sinra ni waka samataka na ngona saragango ia au na gi biuta daki ani dan non ratou dhula na masi me pakasaranga na binibo ni wakamau se na singa ni sudu o katali tunga kina na sote ke ira talenga na nonra isulu talenga na ngone lalai ni sulu Vata na sote na binibo o lako tali tunga kina o katali tunga kina na headband na salu e vaka keve tiko mai ngoe na masi kena vea matangali na masi kubui kena vea matangali masi renda vaka samataka erto dhula na kambani ngo na game biuta daki ani me vakau tuku na tiku ia sambu dona kana kena totoko nge vaka samataka ni koreida kila au sini ronikai ni na vida na embaki sa oti a vai ana nonda tu vaka sama ia tona dareidira na ngone leo ni wakamau. Na isuli ni wakamau e na roni kind of western world na isuli ni wakamau na isulu bula e randara tu ia satu nga na idula ni vinivo ka dauriri vinaka e sa wakatamba kindua nga membaleta na wakamau na nona wakamau e nduna ngone leo na ia na isulu e ndara. Ia gai waka samataka artonga toro morto na waka na nanu watangaya gai retoli dakava me dhula kina waka anga taki kina na masi.
e sambau to tokandina. Ka utali taka ni rangai ukumai na ngone lewa non risul ni wakamau ira talangana dhurbo na non ra sote me rangeli wakamau e sambau to tokandina. Iona ngai mbite ani. E andona kai roni to maro taka roni ndondonu me ando to maro roya me to karona vinaka ni o kendo tō laka mai na dona vanua e tiku na nonda tō i tobo, na nonda tō i sulu na vosa, koe au ndo sanga kine na nongu ingu e senga ni ka rau rawa, roni tuko ne ningo e senga ni ka rau rawa, wakambimbi ni vanonga e vibano kede nda reiki na sa wawalangi kede tungana ka me unge lako mai vango, me ndambi tiku munge sanga tiku me vosa wakaviti, wakasama e lako tiku mai munge wakandeo taka tiku me vosa taka tiku na vosa e matau, lata ni tō ki la talanga i tūna vosa wakaviti roni tō kaimanda wawaranda tūmbeka ngā na nonda tō i vosa sa ngai tika na vosa wakaviti e mātau ka ndondonu mea na mahi wakainga tāke na ngona ni kaimanda kadikadi waki wango io e senga ni karo rawa au wakavini vinaka takati ngā sa ko ngai sa salawata tūna ke na masu na vengarawe mai takati ani na vesinga e na nongu maru takatiko ni rawa ni vosa tiko ani wakaviti na nonda tō vosa me todo tiko ani na vosa e mātau baleta ke waka e senga ni tōna vosa takatiko senga ni tōna viwase takatiko senga ni tōna maroroi tiko oro ni ka nandona ngone sana rere rauni na leali tiko yani tiko ngane ke na maroroi tiko na nonda tō vosa na nonda tō e tobo na nonda tō i sulu au via vei waka na numi tali tunga ni ve kiomani na sa tiko ngo i Amerika o bauta verto me New Zealand i Australia arto sa waka e thora tali tunga levo tiko na korni vuli, sena i songo sarandoli vuli, vosa wakaviti tuki na ngone, rawoli vosa meke tali tiko ngā ke ni sulu. Io, baletambeka ni mai New Zealand i Australia, ke la sa balabu na ngauna na non ranguali tukina na ito keika sara. Leo sara me wakatoto watataki ke kento i Amerika. Kento sangai wali tungango, sangai toso daki tiko na kento to i wili ka leo wera sa ngoli tiko mengo sara green card tiko mai koe au bia wakana numi tiko ni kina ve kia muni na i tumbu ka ratiko na lubia muni ve ira ka ndasama i wakamakumbuni rasama i sudu e kea na ngone se kalalai sara ngoli mai Amerika ne kena bimbi menda tō sanga i ndona ngoni sala me ronira tō rongoda tiko kina na nonda tō vosa. Koe au wakawina venaka tiko kina ve ngasini vuli wakadhengu Mrs. Charlotte Dominico. Charlotte Dominico ando ngasini vuli tu mai viti ka samai tiko vuli ngoe Amerika to green card mai and vida na mbaki sauti samai to ia butaka tiko o koe samai tiko vutiko ngo na nona porokaramu ni vuli vosa wakaviti. Au asambiuta o tiani na tikindua ka tiko kina nona namba ni taliboni ke na veka e wakatawuli da tiko koea, veer na ngone vuli, se veer na ngone karawia laki vuli da na vosa wakaviti. O asambiuta tali tunga yani na nonda tō Vata au na ngai mbiuta tali ani. Ni ve tartare ani ke Mrs. Dominico, sanga tiko koe me na ngai tekavu na mbaki sa tekavu talinga wakavinaka na porokaramu ka me na baleta ni ndui na mbaki Iana ka se dhaka taka tiko koe na ngona ngoi sar tekavu vuli vosa wakaviti tiko o ira na ngone lalai. Karto e non rito balni lotu. Sa maro taki sar tiko na kia na i tostoso, sar vulida tiko na vosa, na serekali, na ser wakaviti, na kia na vosa wakaviti, na wili bola, na vikavao, ar sar vulida tiko, kar sa maro taka tiko na ngone e na non rito wali lotu ka wakanui tiko ni nandona singa kero na mai vital noyani ke Mrs. Dominico wakarita ka tali tinga koe ni so tali nangasi ni vuli wakadhengu kar tiko tali ngango i California erto sa vital no tiko na kena sangai tiko me na tau ia butaki ndona porokaramu me baleta na vosa wakaviti se na kena vulidi na nonda vosa na nonda i tobo kena veka tali so ka tu maro takatu ni tō ngole mai na dona vanua, kenda tō na dona kauta mata i tūna nonda tō i tobo, tūna nonda tō vosa, nonda tō i sulu, dina ngā ninda sami tiko e na vanua levo ngo Amerika, gona do tukoni tūna land of opportunities, land of opportunities, e rawa talinga ni tō sanga, tōna sanga tiko me marurui tiko na nonda tō vosa me rawakatawulidi tiko na ngone.
na kena maruroi na voasa kena nonda tō i tobo, kena nonda tō i sulusulu. Radio Bula Duavata sa 7:05 e na 8 na miniti o be tukuna talangani ke wakai tiko sona kau ni vina kata bena o nina via rongoada se o nina via kila mai ve misin Dominico se me baleta na porokaramu ko wakamadala takatiko ningo se ve siti veni raturala be wakani do mai wakai tavi tiko yani so mbeka na kau nina loma taru takatu so mbeka ni tukutuku ni via rongoada member leta no nonda viti lomani ningi vola mai na turangongo visiti veni raturala do tani na roni wakasamataka. O wakasamataka tingo na dami o tuku na member leta na nungu turanga taungo e dua tani ko sa dua tani ngana wakatanga tinga de tiko kina na turanga go mena laki wakasoku muna mai na tuku ni vekai so and then via kila o te anda sanga mai rongo da tiko yani e na tosa ningo na via kavini vuke lulu. Radio Bula Duavata no mani tokaningo una vuninda kua no via wakambula tiko yani e na sere kataravongo vekim do ke de sara na sema tiko mai e na kavini kua do bula binaka se mani vengana vanua ni se amatiku mai kina uni taka ni oni bula binaka tiko wakambula tiko ani ve obi wa se langi binaka wakalevu na se amatiku mai ane kavini kua wakambula tiko ani ve kimdona ve tamani ve tinani ve taka ni ondo bula binaka tiko wakatala kina ve tinai TJ bula binaka tinai TJ ni sa tiko mbek ngorive wakambula talitinga ve Dasha Hidden Blood bula binaka maramanaita Anna Rose Hoyt iyo wakamindoru on sartunga ni kua wakambula talitinga ni ve Elesi tali mai levuka ni bula binaka wakanduni binaka tiko ani ve kimdona se amatiku mai toka ane kavini kua sengtala ni ngula da vitikino nei mereanieli nimbula vinaka inoke wakanuni vinaka tukani ve kimdo na ve tamani mai Santa Rosa sengtala ngani ngula da vitiko na serengo o marama boleka mo kai marama tau bula vinaka sista ini se angger tambu ia sa tau tale mandangayan ye wakatala kina ve nongu turanga tau George TJ wenga na vononi se amatiku me kina na kavini kua ni bula vinaka wakatala kina ve tavale Bill Vani girniu bula vinaka dua ke kimdo ke sara na se amatiku ngori mai New Town oni taka ni ndo bula vinaka tiko wakatala kina ve lu kumbu mbola wakanduni vinaka tikani ve kimni na kabi vinaka ni vuke lulu endendai anu ve wakambula talitinga ve kimni na venga ravitiko vernei tambangase na single vnikua ya kavinikua nimbula vinaka.
E senga dina ni kara o rawa na daka waka kekiwa. Ia endona ka enda wipu ke ka waka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda tō kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. O kenda tōna senga tiko ni driver se senga ni waka motoka ka tau Rendre na tō beto seaki. Erto sa tu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nong ni voli. Rawa sara. We tartarangayani na taliboni diwa dua ono toluva diwa ono saivarua merto bakarotaka katalada mai na nong ni voli ena kenangona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Viwa Walu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwa ono toluva diwa ono saivarua. Erto ngarabatalanga ni kenale waka suburi ani nanomu yaya. Mai na nonreto stoa kina nomu mate ni katumba. Nongu chisu nongu banua. Dorongo de na vima mani ono kina vitu ene kawni bugululu we kemudawe California. We mani rua ene kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemudawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongonde ene Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata mai. So enda sa senga sarangan nikla na da bumenda baka talutaka buka singi lutaka sa baka kapitak ne ka kuni lo malenga sa tipin dono bunua e rauni buka dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa California na be matangali kaka na digina me baka na karitua waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kina ngamure na kaka na buwa balang me baka na steak gai baka loka tabioka kena kozlo surua otat ni Kailangan bata na kaya ng pie ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E raw sarang ano direct message virto, giring akin na bitu sa iba bitu, tolo dio tolo, duon limono, se, o nga wali sarang alito, mito may nanumota, e na dio mali Billy Street, o yan Santa Rosa, California. E raw talaga ni rito ulit, dilibata kayo na nagkaya mo katalawa sing lebo sa mga kabi, yan may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Kasar na. Oni rai da tokongo na kenai rai. Dua ngana rukuni puni kau e dua beiran ng tingitaki o Reverend Aminio Balen Rock. Tama kamay na nung programo baka madawan na toso ni ngauna. Ano bengarabi ni City Veni Raturla. Singa buglulu ni Simon Bayan na tinamniti vay kamo ni Amerika. Singa lutule ni Simon na tinikantua ana tinamniti vay kamo ni Maybiti. Ano vayto koni ni Divine Group of Companies. Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka and a Radio Bula Duavata San Francisco met Kauti Keda Vata mai. Kung wala tutulot ko, daw sa alam pala mo din Siyempre mandangan ito buli-buling, gaya o talito ni stoa. Tolako. Sini niya ono stoa, wala ka tungang o maulimat. May binaka ni sa atuket sarangaki na nakatungan reba, may paleta na nato ito ilalako. May binakasar nga, wala roti karibateni kina. Dato birito na bisi nga nakarimateni, said means kaya na sausage roll. Gaya rito makuntal nga na bukas ang lemo na bisi. Kaya tal mo na address? 4525 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa. Do baka pa raw beka kina do na ni matubale, senong do boli nga baka matawa. Wala to mata kina mauli mata. Esa tu kede kina na yaya ni kakana. Yaya ni ti kina bikala lai tale so, kanda rendre na kunea. Tu raw talaga ni kota nom ni boli ke baka ni tigo man na Marine se Sonoma County, kan rendre nom ni vila ko aki. Vitar tarani kina na ni taliboni, 125 saiba. Vitu tolu 5 vitu na kena itu matay lalay. Mauli mata. Valima Rulima, Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa, California. Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki Burubura. Sema mai ngai wase yani.
Ongo na rongo may bala ni Songo and a radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. Patenga ni tukutuku i adorati ko mai na nonde wasininga una ni rongo mai bala ni Songo and a kabi vinaka ni buke lulu and dendai ne karusanga bulu kadhiu ni singa. Ni bula November, besu reti raramba tiko ngā biki mdo na tiko wawaliti na Tomba Lebongo, San Francisco Bay Area, Peninsula, wakatala kina na East Bay, ke wakai senga nindo na bonua, o ni ngole kina, and na wakaro waiongo, be suriti tukani na tambana wakaviti, and na songo ni lotu na LDS, na nrito Christmas party, and na wakai dhuritiko, na wakaro wai sarangango, ne karua ni singa ni bolo December, te kabu tiko, and na lima na kaloka ne kavi kina tini, and na mbongi. Wakai kavi nda mai sota, wakamata wewe kani. Be suriti raramba tiko ya. Tukutuk ngā kataraba me mbaleta tu ngā na nonreto Winter Ball na Losa, USA, Lalin Old Scholars School Association. Winter Ball and awakai dhuritiko and nai karusanga bulka tolu ni singa ni bula December. Senga tiko ni se adu tale mai na ken nai tukutuku mataila lai me mbaleta na ngauna ke na vanua wakai dhurikina. Tukutuk ngā utura rau tiko yani na wakai dhuritiko mai Sacramento. Vesuriti raramba talitu ngā yani and buku ni nonreto Ndanisi sen na Winter Ball, Losa, USA Winter Ball and e karusanga bulka tolu ni singa ni bula December. Sema ni tukutuku dawanga e tiko ngori na nomdo i songo ni bulioti, songo ni bal ni lotu, songo ni asana, na koro, sen songo dhabanga, ondo sa nabuda me maitau ya butaki, se sa didi tiko, ando mbeka na sasanga, ondo sasanga tiko kina, ando bako tamai na kena tukutuku. Ngoendo nango ni sala roni na mai vebu ke tiko ni kena na radio Bula Duavata, kadi waki wale senga ni dona kauni na soma tiko kina, ni wako tanga mai, wakatali tunga kinongo, be kiamani na tiko mai na vese burubura tali so. Weke mdo mai viti, se mani songo dhava ni lewena tiko, se mani dhava ndo sasanga tiko kina, ni nabu tiko kina e nangonongo. Ni wako ta mai roni na mai kadi waki tiko yani and a radio Bula Duavata, wako ngā mai beau, unabuninda kua, sen messenger and a radio Bula Duavata, rau talangani ni wako ta mai beitali, mata kimbau, mena mai kadi waki wali tiko yani and a nonde wasininga o na ni rongo mai wale ni Songo. Ongo na rongo mai bala ni Songo and a radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. Sa mai watunga rua sanga bulu ka walu na miniti me ono na ka loko na numa tiko e na we mama ni ono. Na rongodi tiko kina nonde wasininga ona ni lotu. Rongo lotu me wakaratu wakarau taka tiko karatu wetoko ni talitunga kina na New Methodist USA. O ia mai na we mama ni ono kina vitu na ka loko. Na ngona mantangango be wakambula tiko ni kina we kimdo na seama tiko mai na kavi ni kua. We ngana wano ni seama tiko mai kina ni mbula vinaka. Wakambula tiko ni we meresei ni halofaki. Poni chiasi, mbolo vinaka nau, waka nuni vinaka tukani vikimdo me Santa Rosa, wakatanga kina vi Anna Rose Hoyt, au marau taka ni marau taka tiko na i wakatangi na kavi ni kua, kau wambota ni webu ke tiko e na vuku ni vengaravi se tavi tawanga ngaravi tiko, e na kavi ni kua, ni mbula vinaka, mbula sinate kurusinga, waka nuni vinaka tukani vikim ni wambota ni sa tiko mbeka mai viti, au ni taka ni mbula vinaka tali tunga, e na kavi ni kua, wakatanga kina vi alani lolo hea, Bula vinaka barada, wakanuni vinaka tiko yani, Vikim Drau ke sistau, ni taka ninro bula vinaka tiko, looking forward to seeing you both on Saturday. Wakambula talitingani ve Obi Voselangi ke Tinai TJ, nro bula vinaka Dasha Hidden Blood, bula vinaka neita, wakanuni vinaka tiko yani, happy holidays. Wakatala kina ve Elesi, tali mai levuka, ke kimando ke Sara na nongo marama, turanga, tauhu. Wenga na pono ni sema tiko me kina e nei kawi vinaka ni vuke lulu e ndendai kim do na taubu mai na asana waka turango ra waka nuni vinaka tiko yani e nei kawi vinaka ni vuke lulu e ndendai ni taka ni ni mbula vinaka tiko toso vinaka tiko na Vangara se na Vili Niu e nei kawi ni kua ndo mbula vinaka Percy Mackindo wakatalanga kina ve Jane Bula vinaka Jane, wakanuni vinaka tiko yani. Senga talani ngula dapat tiki no talida wanga, bula vinaka Cheli, kim do ke dasar na marama na turanga ni rando, wanga tiko no Vili Niu e na kavinikua.
mai vanua Ramune ele wari vei sawa kenda roka Lutu kira tua minikos Sampai sawa kenda roka mone elewa Radura punu yang kono ya thawasina Ayang on rasada taliwali Ayang on rasada taliwali Rasang diwakin rawaya kabingane ika Samang mawa musuniu Ayika nikona sasalungul Ame tolo akin na basu Ayang unanggo kau tamay Kusi mawele Samang mawa musuniu Ayika nikona sasalungul Ame tolo akin na basu Ayang unanggo kau tamay Kusi mawele Samang mawa bulang yang bilulelebu Rabagalubu tatu ayakemu Rabagalubu tatu ayakemu Samang mawa bulang yang bilulelebu Apakatawa si sambole o tamale Rausanduri rau veitange Rausanduri rau veitange Apakatawa si sambole o tamale Sabarang boleh orang nanti yang belulele busina yani sampai tawatu wasung boleh bunyi yang baki Samang mau abusuniu ayika nikona sasalungul ame tolo akina basu ayang unanggo kau tamay kusi mawele Samang mau abusuniu ayika nikona sasalungul ame tolo akina basu ayang unanggo kau tamay kusi mawele Apakatawa si sambole o tamale Rausanduri rau veitange Rausanduri rau veitange Apakatawa si sambole o tamale Sampai tawatu wasungole bunyi yang baki Sabarang boleh orang nanti yang belulele busina yani Sampai tawatu wasungole bunyi yang baki Samang mau abusuniu ayika nikona sasalungul ame tolo akina basu ayang unanggo kau tamay kusi mawele Samang mau abusuniu ayika nikona sasalungul ame tolo akina basu ayang unanggo kau tamay kusi mawele Ana radio Bula Duavata na itavi seroia mai vertona malumu ni tombu ke naiva ukura samai Oto ki nango e tini ka walu na miniti me ono na ka loko, nda ke la loko. Ndau nondanga una saratunga ni voli ngo, me bakani ndau lututu na isau ni yaya so, and ngono bango lutu sombu tu na isau ni yaya, ka raura na voli, o te anga iso talanga vikenda sandau watungaya na wakasama na ngauna ni me sasinga ni sudhu, ngai rau ni ngai ndo sotu na kawo wou woli tu e sona i sulu wou se vesa umbeka na yaya ni vale se mani dhava ngai tuwa tiko me na voli tiko e na madhaongo se na ngonongo na wakatoka i tuna holiday season unu taka ninda na gangaro ni tiko ninda na ravi tiko me wakaira wakari taka tiko na kena ndau ni ongo e ndona ngauna e randau ngata saranga kina wakalewu na ndau butako ke wakainda senga tiko ninda na gangaroni na nonda voli menda na enda na butako di wakaindina yanga na kauroni tukuna dua tal na matangali butako ka sa vital no te kitali tunga wakali abungora be wakasala te kitiko mai na kenandau menda na gangaroni tuku kina se menda na yanra vitiko kina o ya na e wakatoka itiko na Porch Pirates. The Porch Pirates. Kena esa e dhana vau tiko ea, se sama i wakatoka i tiko me a dhani na matangali mbutako ka wakai dhuritungo ka sa tosa dhaki tunga na wili ni mbutako vango. Lebu era sa wakai dhora saratunga me waka me sa nonra dhaka saratunga se ndau tukunitu sa nonra job number saratunga o ya na Porch Pirates. Na kaira dhaka vera waka muria saratunga oira na lori ni waka na FedEx, lori ni FedEx e na UPS waka muria tu na ngona ngaira lei
tala iaia kina, le mbiu kina na iaia na ndua na matini vale ka avoliar to o tataka ani na leo ni vale o iaia ndua na iaia. Na ngona sa le mbiu ni kina, sa vakananda ko ngana loria na FedEx e na UPS, sa ralako sarangani o ira kelenga na motokara sombu, tomiki mai na iaia sa kau. Avasar tungai ana non radakadaka, ia sar vakatokai tingono ira mera Poch Pirates, ka sar vaka vevakasala tikituka kina na kenandau, o ira na uvisa, menda nangangaru ni tukina, menda na yanren ravi tukina, ke waka iko kila ni ndona iaia o na makatiko mena o otataka, se o volia na internet, online shopping, o sa kila tiko na singa e na mbiu ni kina, se na kau ni kina vale, na kaivinaka kina na voli se na online shopping e na ngonongoa ni rao ni kona wakamuria saratunga na nomu iaia o volia, mai na ngona mbiu mai kina, ina vanua mai na warehouse, mea dhawa sarangona e lei e ratola ki talada ni kine matini vale, e rawa ni kona wakamuria tiko, tracking. Ko ia, e mbimbi kina na ngoni ko sa wako te kina nomu ia si o sa volia, ngaro na, let's say you're buying on internet, in online shopping. E tiko kia na tracking number, tora mai na tracking number, o ngai mbiuta na tiko na website, o na mbiuta kina, mo wakamure tiko na vono e lako kina, na ngona e sa lako tiko me kina na nomu iaia, se sa kau tiko me kina me rauni kona kila, na ngona dhawa e rauni e rtau sana mbiuta ni kina e sana koe ni kina i vale, sana taladia ni kina na nomu iaia. So, ke waka enda kila ninda senga ni tiko, ninda na senga ni tiko i vale, rauni kona mbiuta na kaivinaka kina na kaimanda na FedEx, woli na FedEx, a tiko na FedEx drop boxes, e na veivanua, na auroni kana vei tau ni kede saranga, veivanua kede rtau na lako ni kina se rtau venga ravi kina na FedEx, e na ndona vanua a so e ratiko e na station ni o Visa, so e na, okela na 7-Eleven o arida kina ndona FedEx drop box, na veivanua vau ia, ke wakai ko kilani ko voliendo na ia online, internet shopping, o kilani ko na senga ni tiko i vale se na senga ni ndua, e na tiko i vale me na maka tiko se waraka na nomu ia, mbiuta na ndona FedEx drop box, me ratona li mbiuta kina o iko ngai lako ngai o le kuta me kina. Ia na kairo ninda na dhakava menda na sasamba itu kina e na nonra i vantidha o ira na daumutako sa nonra tukurito nonra job number saratunga ia wakambimbi e na ngona vango e rangata saratunga kino ira i o niko sa voli na numa mona maroroi tiko na numu risiti ni voli. Vida tiko na vuna e vinaka kina mona maroroi numu risiti matai ke wakai ko kila ni rawa ni nanga iado mai vale o ngai me rida na ia o senga ni talitaka, senga beka ni rautiko, se senga beka ni koe koa o na numa ni o avulia, e rawa na numa na vaksokar lius tale ke wakai tiko viko na kia na risiti. Do tal na vuna, ka ondo tukuni tiko ia ni ravakasala taka talitunga na kia nandau, menda nandau rida nonda risiti, o ia ni sona ngona, baleta ni sa oso na stoa, na ngona ni voli vango, ngona ni oso vango, o ira na cashier, e sona ngona ira roni tambaka dhala e sona ka. Ra tambaka dhala roni sivia tu na isau i kosoma, mai na kai ko volia, ke wakai ko na senga ni mai reida o mai o ano nova vinakatale na nomu risiti, e roni ko sa wakalusi tu kai vida $10, $5, $2.5, ke wakai ko senga ni o mai reida nomu risiti, e rawa ni na iado, e ana kai rato kona tiko na kia nandau, iau sa wakandina taka sa iado ati ve iau ka o sa do wakatavu lida tiko, ve iau mandanga wakatiki iau na ngono mo yuli voli ki na mi umaruro mai na risiti, whether it's grocery shopping, voli na iani kakana, se o voli anu misulu, se iai ni vale, se dhavanga maruro mai na risiti, ndo tal na ka, ngo unge mai voli da tiko ike, se bera wakando ni o dhakava, na ngona nga o wakasuka kina indona iai, ambaleta ni o sa volia mai, onge mai reida senga ni o talitaka o wakasukar listali. So, saranga, ngo e sona o wakasama takalisa na kain dutu kuna indona gunei, enda mai sarai vuki, enda mai vuli vuki talanga, na ngono iado bikini ki o sange mai reida tiko. So na kai rento dhakavo irango, rali volia mai na ia, ka mandango na matangali ia wakambimbi tiko na ngono vango holiday season beleta na ia senga ni wakanga taki na vingona se na singa na volia nga mai wakanga taki nga vakandua o tinga ia ngona nga sa oti kina na ngona ni singa ni sud se na wakatawase se na Thanksgiving sang wakanga taki o tinga na ia
savatale vakavinaka, vakamamadataki vakavinaka, kaulis tali na stoa vatakena risiti. E rau na nomonau li vakasukar lis tali, ke vakai tiko viko na kena risiti, garo na ngana ngoni ko sa vata tiko kina na kena tag, mena lili tiko nga kina, me kuni o li mbasuka livis o dreta livis o kotiva livi na tag ni a dhavangai kumi vakai ngataka. E radakava tu na oirango, e anaka radakava rabulia mai ramai vakai ngataka nga, sa vakai ngataki, oi ti sako lis tali. Limbi tali na stoa, vakasuka lis tali anu virtu na itoke ni stoa, e ara ni ko dhakava ke vakai tiko na nomu risiti, ke vakai ko maruro e tiko na risiti, Ngai ngaro na vinaka o vakamadala takatali tunga yani na singa moniti, do talanga na ka ve vakasala taki tiko me kina na kena ndau ninda na volleyball tiko, online shopping, se na internet, mo ngaro na ke vakai sona vanu e ko volleyball kina, ngai volai tu vango, shipping is free, free shipping. Yan dono menda na yan ren rabi saranga kina baleta ni yan na endua na ngoni sale ravaka nga takatiko irna dombu tako me rabi siwati kina me lewe raboli kina karna ngai mbuta koda seranga ivaka nga taka na itukutuku nomu personal information, se na nomu credit card, se na debit card, se na nomu namba mbeka ni account ni mbange i computer na nomu volleyball ya na rau sara nira buta koda serra vakainga taka mera laki volleyball kina. So ngana ka minda na yandra rabi tiko kina vakambimbi na ngono tiko ni volleyball, ka do lebu talanga ngona e lebu weekend do turi labo vaka lebu na ngono bango holiday season lebu mbeka na mboni sindo lako mai, lebu talanga na lomanda da sabi vuli ke dengan na ka ngongo o te anda gai senga ni an rava tiko na ilavu na kena sa lako tiko, se na nonda laki vakainga taka tiko na nonda card, senga tiko ninda reida vakavinaka, e rau sara, ninda ronikaro ninda li vakalusia tu na ilavu, senga tu ni vakaimbale se o tia o sange mai muistu ni kina na ulumu, Waka nui ni vinaka tiko ani wiki mando na sema tiko mai ne kawini kua, nui tākani na tosa vinaka tiko na tako na na turanga na vida na mada, sawe tingo na vula ngunu talitunga, vula ngunu, vula kanakana, vula ni volleyball. Waka nui ni vinaka tiko ani se vinga na vono ni sema tiko mai kina ne kawini kua, rombula vinaka, President Vorakitaki ke Michelle, waka nui ni vinaka tiko ani wiki mandrau, waka tela kina vi alena makasiale, ni bula vinaka Bell Andi, waka nui ni vinaka tiko ani wiki mni maramanaita, senga tela ni gula da vitikino Anna Rose Hoyt, ni bula vinaka, bula elesi, tale mai levuka, ke mni ke de saran na sema tiko mai, winga na vono ni sema tiko mai kina ena kawini kua, au nui taka ni mbula vinaka tiko, ni rongo vinaka tiko ani na mbioliwa ni Radio Bula Duavata, San Francisco, me Kauti Keda Vata mai. Bakayan rachian, yurai viko isenong sherikan, iloko lini bula bakadenu, ay loloma vehiko keia, gai bakabosa nakina mangosa, kasi nasaran ninangai beisal, ni velomani sa tombani reki, isalu akitu nimbula mara. Dambe tikimuni unanuma na beisa landarungwi murima na kena ulungi vanua ni vambedi itali vakalumberwi matalala uile dhavitu na mbula sasidi valeni dhaka mama vekilai lengu koidha usando moniko daringa uvia lenguruai Subuleni aku ilau, kuni rekini na saraleya. Narewana ni namu ya useni kau, o wasunjina lai ba. O mai tete wai boli koya, numai dereka nai butu sedika. Enarungori tiko ena venganga, sereni vale mama rau. Seka bulan ni marabu tu na tomba,
Ratunungone mega to sana sota Isane bakande itu nino loma Usana lesu kinu butikina Nakuruvaru wale mubanua Uleni tunalawa sukina Koro elo maya ubasundina Sa sena numbe tanda walenga Osana deno lewa mokina Dingin donungaru adakaba Wakala suina bebo sakedenga Petaura nalinga gundaru yande Rakibina kasemenda uratida Enda ikina singani mataka Kena vei ngauna kedenga Leni tubawleni aku ilau Koguni rekindi na sarabeyau Narewana ni mamu ya useni kaure O wasundina nai mau O mai tete wai boli koyau Nyumai dereka nai butu seni kau Penarungo ditiko ena bengauna Sereni bubale mamarau
do yan Robina kana maraman ita. Do samba di ba kusa iwe. Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Gora san ba di kata-kata pinakasar tunga toboy siyang bakau. Gay way dala tu kinambata. Koe serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Dina to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singlebu, kita sana gali bagai kabin ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw baga singalebu siya baga kabi, baraw tayo ito baga manggo sanggay to toka na buno ni kana. May namenda to ito niti, kanay baga singalebu siya baga kabi, may baka na baga sakera, na sui, ikatabu teke, roro baga lolo, kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Yung dua tala na tamang nibingarabi ni Divine Group of Companies. Dola may na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolo dua, Orange Street, Santa Rosa. Dendram beka nang wala ni kibal nilo tira buko ni oso pakadadaka. Sendrak-ndrak kita beka na itos-tos nimbula, kuha ni lenga sinuing gawa-gawa. Nana magi-mai kina programo waro taki. May veratao na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu Chisu, Nongu Banua. Ruwag na bima manyon na kabini buko lulu bay Kemundo ay California. Bima manin doon na singilebu ni Lotulebu bay Kemundo ay Viti. And a radio Bula Duavata San Francisco. May Kauti, Keda, Vata mai. JJ's Food Shack. Itigo kina nakakana baga biti me bakana kokonda. Lobong benga ni ngay kanido ito na bundi ng dalo sa tabiok. Nakakana baga malangi me bakana steak bakayalo ka kina coleslaw. Woo-wee! Nakarito sa wada badina na kanikanakana. Kaya itigo talaga na nono to specials and the lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook. Na doy ni tiwa yan. Bani mandray pay kay nagbugatali. Gawin na JJ's Food Shack. View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato saray ni Kinavato. Girit-rito sana Kinavito, Saiba Vito, Tolo Dio, Tolo, Dundo, Limon. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nonda biti, ke ngasini buli paulange reki. Rungodi ena lima na kaloko ena kabini lotulebu, vei mundo e Amerika. Tini karuana na kaloko ena singalebu ni baka romboka, vei mundo mai viti. Ena radio Bula Duavata, San Francisco, me Kauti Keda Vata. Kemundo bakando tunga mai viti. Sa baka matalaw na namundo kovati. Sa lemo na kemundo tinika na tinimbulu makau na bisikete na rewa bata. Red cow, whoopoo. Dasa ko si masarangan na ikatungo. Gamay tutala na kinurnibo no kinambele. Pai, correct. Daw buli-buli may way. Uy, doon sa ito ni Kila. Kito bulbuli nga may na maulimat. Toko nga ko Santa Rosa. May way? Na maulimat, wele. Daw ko na nanon da business ng ngonit daw kay Amerika. Daw ko sa may. Daw may buli-buli na maulimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Radio Bula Duavata, may Kauti Keda Vata mai. May San Francisco ki Burubura. Sema maing gay wasya yani. Sarabanu
sakina marau batanga Borosi ula serau Mainai dambe ni singa Naisea di losalini Mata kami damai naya tulau Utongu ko asa tongai o tindina tu Ilangi sekimbulu era seretaka tu Sawana barata isi veandi lonongu mata kamida Masuti konga una momba ule sumai Asana warakanga no munilewa Totoka nei talanoa ke Andy Losalini o ia me wakarto mai seratak tukani weekenda na Black Rose and a kabi ni buke lulu en dindai ne ke rusanga bula ka dioni singa ni bula November no itaka ni bulan binaka tiko no itaka talanga ni rongo binaka tiko ani na biau liba ni radio Bula Duavata se venga na bono ni sema tiko mai kina and a kabi binaka ni buke lulu en dindai ker tunga ker oninge wa seto nga yani na nondo to bata ndu toka na like ndu na share follow us wakatalanga kina na Instagram ke na YouTube. Tiko talanga na Radio Bula Duavata YouTube. Levu na programu se na programu ke den dorongo di tiko e na nonde wasiningo na Vata e na vea kavi ni moni tike na bakarombo ka ndoli beautiko e na Radio Bula Duavata YouTube channel me bakani do rau sara na bakarorongo tu kena ka levu be kanda nda sando bakarorongo tu nga e na YouTube channel. Ke bakau ni sarida na Radio Bula Duavata ker tunga ngai subscribe tu kena e na bebu ki saritiko e na kena mai garawi tiko na nonda Vata Vatongo na Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata tiko mai. Da kila ke tiko ni ke bakaindo balabu na ngona e ndambi tiko kena sivi e ndambi senga na yava vala ena levu sara na mbada roni na wakaburea mai na nonda senga tiko ni yava vala leila ina nonda yava vala sa tos tiko na mbaki o ke lani bunga weekenda sa ndaun rendre na nonda tu dhake me nda yava vala nda laka ni tumba nda leitombale waka kine ani isa ando tekubu tatar mai na mosini nduru, na mosini ava, na mosini ndaku, sa levo na momosi Ia kongone ake wakai kuna senga ni ava lata tiko, e sa na totolo sar mai na kena wakilai na mosi, ka sa nrenre talenga na nonda na vito seaki. Ia, o wakarongo da talitinga mai na mataki ni kua, ndo na wakandindike ra wakai dhor na kena ndau, ka sa waka dina taki, wekenda na marama, ke waka e sa o wakamatau taka tiko mo nandambe tiko for 6 hours. Ono na aua, ke wakaindua e nandambe tiko na ono na aua, e na vei singa, senga nio e awawala, e na rau ana kena tawiko, e ndo na kilando sona ngona ndo rongoda ni so e vude na se tiko na boy na non rakato ni ngone fibroid na uterine fibroid koia e tuku ni tiko wakandina taki ni rawa ni na taubi kenda na marama ke wakai enda waka matau taki kenda menda sa andambi tunga ono na yaua if you sitting for 6 hours every day e rawa ni na taubi ko na rauni na tawiko na matea na uterine fibroids e sonda doronga e laurai na mbo e na nona katoni ngone ke wakai senga ni na ngarawi senga ni na lei laurai waka puniwai senga ni laurai tondonu e na
rawani na laki wakawuna sara na kensa ni katu ni ngoni. So ngana kame nda nangangaro ni tukina, ndina ni sam batang-bata tiko nan raki i anda tuthai ka mandanganda, eba bala tiko ai. Eba bala tiko, tumbali tiko a sona banua anda lako ni kina, tiko na ikamba-kamba, se tiko na lift na liva mona bondo kina, dingita ka mo kamba daki na kamba-kamba, so ngana kala liva ya, se ke wakana o lako ani o livo-livo baleta ni. So kenta toto sangole mai valangi, sa Ndrendre mandanga me tu sombo na motokato to mbale se ndrendre me tu oyando dona kango do nongo malu mutiko ni usaha lako ani me oli voli se sandreve tiko neita e una sanga me wangara endo na bono e lala tiko dona kel motoka e lala tiko me vole ka sartonge katumba me le kina me unge duri lo ni sto ia to sanga me to vakamato te kenda to me to kele toka mai bakaya me roni to tomba le kina me roni Bau bala betul kena penuh tutung balik kina ya then nastua. Asangge tutungan nunggu bakasam. Senga, oye untuk lebu tu nunggu ya babal. Nabi singa lebu nunggu kamba taki siro sambuti kena kamba ibale nabi singa. Ya saruti tu kena nunggu ya babal. Iya. Au senga ni bakam bautan ni saruti ambaleta satu setengah main bimbi So kena kami tu nanganga roni tikina na batam-batanin raki bango me kuni ulum bali tiko na batam-bata to tu dake to ya babal tiko bakalebu. Sebada. Sasi betul kena ono na tini Rua na miniti na radio Bula Duavata ngai nana makiti ko mai na ve mamani ono da sana siama sarti ko ani kina verto na New Methodist na non reto programa vakamadawa do merongo di tiko na ve kavini buke lulu mai na ve mamani ono kina vitu na kaloko sera kataramango na ve vakambula tiko ani kina ve meli langi bolo ve na kabarada vakanweni ve na tiko ani ve kimundo na ve tamani mai Sacramento no itakan yendo bolo ve na tiko ve sureti tiko ani do ngali sombo mai na vakaroa ngone ito Christmas party wakati nga kina ve kemon round na yaba bala tingo reu no takan din ro yaba bala tiko sengen yaba bala tinga nang sumun rau boso lebu bosa number 2 ke bosa number 2 mai Haywood bakata nga kina ve Israeli volau ngio ni madao ni bula vinaka ni sama tikum peka mai vena ka vinikua vakambula talitinga yani ve kemen rau na ve watini President Kini borakitaki ke Michelle bula vinaka bakata nga kina ve Alena Makasiale ni bula vinaka Bell Andy Anna Rose vinaka bakalebu na sama tikum mai bakanuni vinaka tikani na ka vinikua ka bakata nga kina ve LSC tale mai lebu Nimbula vinaka.
somebody nanu mamai, somebody nanu mamai, vale nimbia levu mai. Ona ia yare, ona ia, oia mera totoro. Sunday lolo na ua, Sunday lolo na ua, satangamu ravasua, satangamu ravasua, satangamu tangamu tangamu, satandola tandola tandola, dola dola. Ona ia yare, ona ia, oia mera totoro. Luciana,
E senga dina ni kara o rawa na dhaka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke ka waka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda tō kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tōna senga tiko ni nreiva se senga ni waka motoka ka tau Drena no te tūbe to seaki, erto sa tu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto taladeani na nong ni voliboli. Rao sara, we tartarangayani na taliboni diwa ndua ono toluwa diwa ono saivarua, merto wakarotaka katalada mai na nong ni voliboli, ena kena ngona to tolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwan Ono Toluva Diwa ono Saivarua. Erto ngarama talanga ni kena lewa sumburi ani nanomu yaya. Mai na nonreto stoa kena nomu mate ni katumba. Tini Matthew, isa wakuskusibe. Isa ni bula binaka o se vivi mandongo kina maoli mat. Ele taka kina endona nito wakataka kana lelai. Yo le uku taka wakatotolo ni bernirto yavea ni nabulangi. Oi, o dia wakasanga. Erto wakasanga telanga orato. Sarara saranga. Go enta so mga nakakana. Ese nita so manakena wakanga taki na olo. Oi, okay. Nagsaraman da kilatiko. Maoli Mart, 5525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Veitartara sarani kina naba ni telefoni 1255 saiba vitu tolu 5 vitu. Ena kena itugu matalelai. Nongu chisu nongu banua. Dorongo na vima mani ono kina vitu ene kawni bugululu we kemadawe California. We mani rua ene kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemadawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongonde ene Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata mai.
Ia sandina sarau masuta mendana mai veto manita lena kavini mataka ngono vatanga vano vatanga sana mai dava talitonga kena nondai wasini ngono vata ia anda sana sema sarata lea niongo kin nonrito wasini ngona na New Methodist USA nonrito wasini ngona vakarota kitiko andando mai sema tiko ani kina kerto ena vea kavini vuke lulu ena radio Bula Duavata ia mena vea mamani ono kina vitu na kaloko. O sana mai dava tiko kena monito kaningo una vuninda kua wakanuni venakani na maroi tiko na mbula ena kavini kua matakani kua mbongi levuni kua sevinga na bononi sema tiko mai kina me dovana ngauna danange me veronga dindo motali tiko kina ni te wakadhiango takamanda. Nongu Chisu Nongu Vanua. Warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA and a Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vatamai. In the way that you carry your life and the kind of conversation you have with any other opposite sex that comes to the office. When you take these two out, then you become the young girl. Your kind of talk, casual talk, when the talks, and all those things, because there's no connection to anybody. You are responsibility, and you are desiring this one spur of the moment kind of thing, and for your own reason, that can be so destructible to your family. So when you're listening to us today, these things that happen later, the sexually transmitted disease, the extramarital affair, come in and say, okay, I would like to have an affair with you. No, no one will ever come to you and say, I would like to have an affair with you. It takes all these little that are working in the relationship and also the other factors that are contributing, maybe not in the office, maybe for those of you, maybe through your Facebook page. I'm not in the Facebook. I'm not in any of the social media. I'm an old scholar. So, Facebook or somebody saying hello to you on the Facebook, and then you become engrossed in it, and without you knowing, you are conditionally to this person that you've been talking to on the Facebook. And it doesn't necessarily mean for you to physically see them in the office like what I'm doing, but it can be right there on your hand. When everybody else have gone to work, gone to school, you have to be careful of what you go through in your phone. Because I think it was 5 years ago or 6 years ago, we were in England, and we came to London to visit this couple. A beautiful young girl, very beautiful young girl. They have two beautiful children. We were actually taken to this family by one of our church members that they want us to go and visit. We came in, moments, prayers, talks, and when we left, the lady who had actually asked for us to visit this couple and said, they look like a very beautiful couple, a beautiful family. I said, what happened? According to the story, when she was sharing, she said the wife doesn't work. She stays home with the two. The guy is a British Army, and they live in London. And there's this girl that he was involved in. Every time as she goes to bed, when the wife goes, he's always sitting in front of the computer in their study room. And one of those moments, or one of those nights, without offing the computer, when she came down the next morning, and she watched that they were actually having sex using the phone, And to this day, they are no longer together. They went their separate. And he was having that affair through Facebook with a young girl all the way in Fiji. And that young girl came across and moved on. While with the two children, I don't know the story now because that was years back. I'm just bringing it here because those are the things that is happening. It's not just happening now, it has been happening, but no one has been highlighting or even talking about it. But I want to talk about it. We want to talk about it because it can benefit today. For you, it can be, I'm just
or like somebody will come, or your wife will come, or your husband will come. Hey, I saw your post on the Facebook to that. No, it's just a Facebook. It's just a comment. Like you react. Oh, I'm just saying hello. No, there's something happening. I don't even know him. Does it hurt for me to say hello? Yeah. It can be so innocent from the beginning, but when you're not careful, that innocence, adultery, marital affairs with somebody that you just struck up on the phone. And sometimes you feel so bored, or sometimes you are just your husband for doing something that you didn't like. So you thought to yourself, okay, since you do that, I want to do it too. And you go searching on the Facebook. And that can be the beginning of the breakup of your family. So it can be an anger of the spur of the moment. People do things for different reasons. You're having extra own reason only known to yourself. Some you're not satisfied with your sex life at home. Some you're not satisfied with just having a normal family person. Some you do it because you so much ego. You think that you have a high position. My wife is a woman in every part, in every town, in every city that I visit. So you do your extramarital affairs for your own reasons. But that doesn't last. Yeah. And if everything else, like you continue to do that, your family lives and they move on. You decide that you're too old to be doing all these things, then my dear, no one is around to look after you. You've been playing around throughout your life. And you'll be blessed if your children look up and say, oh, I better look after my daddy. Or your children will say, I better look after mommy. Throughout the life, you're busy doing what you're doing, but one day it will come back to you. And this is the time for you to relook, rethink, and ask yourself, is this the kind of or do I enjoy what I have? Because you can create something out of your boring family. You can go out of your way to create something. Or you and be honest with each other. Say, I've been watching pornography. Tell your wife, tell your husband, I've been watching pornography. I'm sorry to tell you this, but I've been watching pornography. I've been watching pornography because I've noticed that our sex life is boring, and I've been watching that to get excitement, because when you're being honest, talk about it, and to your marriage. Don't talk about it here, you'll go looking for it out there, and that is the beginning of you two just leaving each other. Yeah, and yeah. Watching pornography, it's addiction. Sin. It's a sin. I remember Jesus said, you don't have to commit adultery. No, just by thinking. She's saying that this man all the way in England and the woman back in Fiji. So it's like a disease. It's something that we need to be careful. It's something that is spiritual. Yeah. So the solution, it's no medicine can. It's got to do with your heart. It's got to do with your mind. And when you are matured enough, you will discern that this thing is coming, yeah, or is trying to unload on you. And imagine if you have a one-night stand and you come back with a disease. Yeah. Imagine the family that you love. Yeah. Eh? You will not leave your family or that girl in the office. No, you will never do that. But can that one-night stand can bring a destruction to your family. The very family. Because if you, yeah, you will bring that only one, that just lasts. Yeah? Yeah. It poison your life, poison your system. No, reading through the dying young, and it's not a nice death, you know. We hear when you die from AIDS, or HIV positive, when you die from that disease, it's not a nice death. That means something very, very drastic when you cross that border. Right. That is not right. Because the world, they turn it to be like right, people start to do it because the world, it can be approved by United Nations or whatever country that they come together. But because the Creator himself, sex to be very special,
between a man and a woman, a husband and a wife. It's supposed to be very, very special. Because the world paints a picture that is okay. See? And people start to live to that environment and expectation. Kiko tal se ko turanga ni busa se ko veluta kina buna inda daka ni sa daka tiko sa daka patiko so sana no misando see picture is something that is okay. We are living to the picture. Ana bune bang dombulo kina na kena sengani dil taki vital no taki bango se vuno da ni taltala me vuno taki mai. Porque se tu ni do vuno taki. E tamu na la sai tuba. Ko ni ko la sai tuba. E sengani ya na kango ko en basura ka tu na mata vale na kango ko susungi tu kina urna ngoni era sta tu ni ko sama ibi wata bata kina and they are not accepted in either family e so bo bina katoka bo vingo mi toka bita se vingo mi toka but e so na ngoni ro bita o se wata bata kina ragai lutu na ngoni go lutu sartu abi na grandfather grandmother yes some they fall into wrong hands. Yeah. Balata saranga na lenga di biado. Na uto ni lenga na biado. Ni chukumi ko na mate ni ngaro pasta. Go endo na domo mulango. Kona kauta mai na lenga, kona kauta mai na kaboro, kona kauta mai na tangi. Lemo na dorbo ura tugu itao ni lemo na dorbo. Balata saranga na mate ngo kapag tukai tigo na mate ni kena mo sa Britanya last. Yeah. Na last siya dua na kaya bi kau sar tunga kin na tebra una tunga na daga ni teboro ya o ko ke pangata na tamata ke pangata tunga na tamata ke bal benda sa alo matua bi ka ni se vini ko sa ngona ni hanan ravaki ke baka sa wa tu mo ko na stats sabi de tu mo ko bita mo ko na HIV increase in 260%. Ke mundo biti tokei erambukete na ngone ni buli en dua no ndolu ana o se tol nemba ke na in the last 3 years ortona na motetu sada ka tsono nitavi yo kenda na bilu taki na koro au tu letiko na koro rani baka ngata ki sa baka levu solotu ya kenda levena dindi solotu dindi matagali dindi usa karoni na ndambe vital no tagikina me kakuni na songo sa me do tu tini dua bole sona songo sa singa tunga ini ngone le do kina singa kune tiko sa tu ni tu mero sala si tiko kango sala si tiko kango ke kango rongo ru bagawati rurua sena turanga bagawati na elewa ngone elewa mai bagawati vida tuna lena o na tangane o ko edorbu kana bi matangani na kango me vital no taki ele muna ngon da vital no taka tu na mula raraba ena kanga ba kai lavo na mula nga bi ka torra taka taki ya na moral value sange ka kaburu-buru tu nga senga vital no taka matango e vida tu na ni korongo matu bala kaboro sange tu kemu ni tal-tala dulu mai vitor ni usa do vital no man adaba no tu lebu tu na matu bala kaboro lebu tu na lasa ela kutiko kalebu na ka kendarani reda kina akuango kongo balta kenda rola ngani na kena bagalidor oroni kota na ose kina udiwai ia na ngunu ke bagato na ose ke bal kena non dei tabi na sona programo metaro nga na le isota tiko sa le matanifica la lai sa tangi mai na to se taka tonga na sota sa le kaboro tu na mata vale balta na ba o kena na bi ko binagatu mai na mata vale kina itiko Sogo lotu kinana and be will do what they need to do. The leaders will create programs and awareness for those that are able. Some churches they may not even bother with it, but some will take that on. People are different. We cannot force these organizations or these village heads to do it. But like what Gasele was saying, what Pastor Art was saying today, that it will be beneficial to the people of our nation. To be able to create that awareness. As long as you hear, and going back, I mean, the fact for you to make the decision to do it, that's your choice. Like if I hear, like say for us, we are standing here, there's 5 of us here, we have 3 behind the camera.
if we hear something, the same thing that we hear, I might choose not to do anything about it. Two may choose. So however it's created may not be done by everybody who hears it, but at least a percentage of that group, some will take to it. And it's I think it's everybody have to play a role. Eh? It's not only on the village heads. It works in the village heads for those of you that stays in, like for Turaki, you have different houses going around the street. So the only place they might go to is a church, if they attend church, go to school, or they belong to a group, or if not, they are just not exposed to anything other than the TV screen you're watching right now. So you get to be hearing things of this nature talked about. And when we look back, looking at the whole curriculum in the whole school unit, because we are actually talking about adults and people like in their 50s, in the 60s, they are raping, they're doing this thing, they are moving on. And we talk about these children that are growing up, that are still going to school, and as they do, we are concentrating mostly on the academics and also the extracurriculum activities. They have rugby's, they have sports, those kind of things. And the academics, we have extra classes. We have Careers Expo that comes and talks about it. We do with that also for, we're actually advertising a youth program that's going to be happening in December. And that is a youth here from home to be exposed to knowledge and awareness that they will need to make the decisions on their own. And because we felt like it's not done anywhere else other than if they choose to watch it. So when you actually look at all these things, and which is a far cry from what it's supposed to be, but if you look at the school system, and we know we have identified, like it, we see the things that we can see or report the things that are actually happening. But when they grow into their adulthood, there is no counsel. They are being all the books in their academics. They're being taught in the physical essence when they do all the extracurricular activities. But when it comes to the moral, there are some schools, it's a Christian school, or a Korunilotu, there are morals taught in the school. But here, those kind of moral value teaching, unless and until they look for it. So another way of looking at it, if something that can be done or created from school level, just to be made as it can be, and awareness, to be taught. I don't know how you're going to include that, either to be included or part for choosing, like when you go for games or go for physical education, for you to be able, or for the children to be able to have a forum, these things when they are still in school, because they don't hear it from home. Most homes, they to their daughters and say, okay, you don't have sex, or you make sure you don't do things. If you have a girlfriend, you don't do that. Most families, they don't talk to their children like that, but they need. Some schools, they have either spiritual enhancement, moral values. Subjects. So they talk on how to build up character. Yes. In some school, they have that. Eh? So like what he said, some schools have it, but it's not supposed to be depending on some schools who have it. It has to be, somebody needs to take ownership. If the Ministry of Education takes ownership of it, then they, because if it comes from the ministry or comes from the government, comes from that status, it will be something that every school needs to rise up to and take ownership. Other than only as and when some schools want to do it, because they see the decay, the moral decay, the moral values is just keep on decreasing in school. Out for these things, try and salvage their school from, the indiscipline and everything that is happening. But if it becomes a curriculum, say for a half an hour a week, to have that awareness, just for the children or for the young boys and girls to hear the repercussions, hear,
happens because I believe some of these young girls, they don't even know that sex lead them, will make them pregnant. Some of these young girls, when they give, so when they engage themselves into this sexual activity, they never know that they will get pregnant. I mean, it may sound silly, but I think some of them, they don't. They need to hear. And they need to hear it. This is what happened. If you do this, this is what happened. They need to hear it at the early stage of their lives, so it will ring a bell, or it will make them aware as and when they meet up with all these things, that they're able to, to make the right decisions in their lives. So we are not, we don't live our life or the parents are not doing their job, or the parents are not talking to them, or the parents will look and say, oh, they spend more time in the school. The school should be doing this thing. Should be doing this. The church leaders should be saying this. Church leaders should be able to, do these things, or the village heads should. So I believe this should be enough finger pointing of who's responsible. Everybody needs to take ownership and say, okay, I am responsible. What? So look at your level of exposure, look at your level of your status, look at the level of, on not looking at others and say, you should do that, or they should do that. I don't believe that. I believe that we should just look in and say, I am, and this is what I look after, and this are the church. For me, I take all these things that we talk about, or all the things that come out in the papers, given the opportunity, my first one is the church that we belong to. Because we are in a position or in a platform for us to share and listen. And they listen to what we say. So whatever that I hear from here, I couldn't care less what the other organization is doing, or the village head should be doing that. No. That's my problem. What I hear and I take from here, and I make sure that I relate these things right down to the level of the church that we look after. If you haven't heard, hear it. This is it. If you don't know it. This is it. And if you are not aware, be aware. This is it. And whatever the thing, information that is laid out or executed from our level, then it's everybody's decision to do that. We don't force them to make the decision, but we help them to make the decision. So as we talk about these issues that are contributing factors in marriage breakup, family breakup, death because of HIV, and all these things that are shortening people's life. People are dying young. People keep on losing their weight, and sometimes they don't get for it because they continuously think, oh, it's just one of those things, I'm just losing weight, or, like not even know. And then when they're being tested or post-mortem, then they realize, why, this person died of AIDS, or this person died of untreated HIV. And then the realities speak, but the people have died. So people are dying young. And the benefit of just talking about these things, this family table talk, because it can save a life of whoever is listening in today. It can save a marriage, and also it can save a family. So whatever you do, it's the individual that does the choices. It's the individual that makes those choices. It's the individuals that actually choose one. So you, as the individual, you say to your life today, what do you really want? Do you love your family? Are you content with your family? You're content with your children? Because if you go out looking for it, because if you love who your family are, you will be so happy for them. And home to school, when you leave home to go to work, you'll always remember your family because you have a responsibility to your family. But when you're not engaged, the tendency to do whatever you want to do that can lead you to trouble is very rife. So parents, engage with your children. And we try to eliminate the absenteeism from home. If we have been socializing the whole week, drinking, pub crawling from Monday to Friday or to Saturday, keep some of the days for you to be at home. Just engage with your children and tell your children that you love them. And sometimes when we look, they've grown out and they're living hope. And then you begin to realize, why I felt like I've never spent any time with my children because you're always absent from home. Find the time, engage with your family, engage with your children, because there's a lot of moral decay. We are in a state of decay. Like, things are decaying away. It's no longer here.
the integrity that we once had, it's no longer here. The professionalism that we once formed, it's no longer here. Everybody's just being casual with their life, just living the life they want to live, and then there is no class in our living. So just another reminder from this family table talk to your home or to wherever you're listening from. You have been engaged in all these things or committing extramarital affair, tell the woman, go back, enough, I love my family. Or if you're a woman, tell that man, enough, I want to go back to my family and I love. That love for your family, it carries a long way, because that short term or whatever relationship that you're having right now, it doesn't last well. The very family that loved you for who you are may be no longer there. So appreciate your home, appreciate your family, and hug each other, tell them that you love them. Hug your children and tell them that you love them. And I know as we come towards the end of this program, Class 8 exam on the other one, and now we have the year 13, and I believe the year 12 are also coming up with their external exam. So to those of you students who are studying, those of you students that are getting ready for your papers, do your best, because we believe, the end of a school or 4 years of being in high school, this is it, the determining factor moving forward of what you can be. And also parents, let's play our role, and just to make sure that they're good, and believe in them, and also pray for them if you're a Christian and believe in God, because where we end, somebody else is there with them as well. So love your family like you've never loved them before as we come towards the end of the program today. Yeah, we thank everyone for tuning in this morning, and we believe the topic that we discuss and share for this 1.5 hour will be very beneficial to every individual. And if you hold position wherever you are, you can also take it on. Not forgetting our young people. 13 is next week, and 12 you will begin next week. So we take this time to send our best wishes to everyone that we will be sitting, your external or your week. We believe you enjoy the secondary school life. For those of you that new work, new tertiary, or new university, or even you go overseas, we take the time to send all our best wishes to you. And also the family, as Radini already said, try to play our role as custodians, as a mother, as a father, as a guardian to those young people. They will be in that room doing their examination. So all the best. Once again, all the best. God be with you in the next examination. Also next week we will be greeting you all the way from Winnipeg in Canada. So we're looking forward to that program. And we thank you, and also thank my TV for this beautiful setup. Thank you, Chanati and Chavedi and Anare and the team for bringing about the Poch out here in Turaki in my TV. So we thank you once again, and Vinakabakalevu, if you have nowhere to go and you're staying home, tune into my TV. There's a lot of church programs going, and I believe for the other broadcasters as well, as in FBC and TV1, but I can confidently speak because we have programs starting from 5 to 6, and we call it the Daily Campus, and we also have a 6 to 7 with Reverend. He is preaching. He's always airing evangelism, and it's from the Methodist Church in Fiji. And also we have the 7 o'clock from talking to our children, or the Sunday school. Last week I had all my grandchildren, or the small ones, sit here a screen. Thank you, Teacher Lela. Very easy for them to learn the Bible verses, and they enjoy the program. One of them couldn't stay longer, so I didn't finish the program, but 2 stayed towards the end, and it's really, really beautiful. And then you have the 8 to 9 on the power in the Word, and it goes on. The whole day is full of you have no church to go, tune in to my TV, that you can be fed spiritually and get you ready for the upcoming week. And also, what else do we have going? 29th, you've been seeing the ad, the promotion.
29 to the 4th of January 2024. You saying goodbye to 2023 and saying hello 2024. You will never be disappointed. So registration, meal and transportation. We are looking forward to serve the young people of Warutaka na New Methodist Christian Fellowship USA and a Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vatamai.